yarlarında. Ege, Beysan'ın saçında mandır öder. Biraz hareketler. Rahmat, hürmetli konaklar, rahmat, hürmetli sarkımsetken, hürmetli izleşen. Bir söz rahmet, rahim edip muratlarına alayım. Bizde dostlar, şu kitabın başılığımız iken, demli sıyılar bilen sıyılarımız, motor tilekler, tilerimiz, işlerimizde alıp gelgen uyaklardır geliriz. Beyram motor ütsin, hayırlı gün, esselamu aleyküm deyip deşemiz sizge yeniden. Biz başladık. Assalamu alaikum de başlayalım. Yaşlarınız hayırlı olsun. Onda bulsun elbetlen Jarvarının maturu Sizde sanıp yırak yoldan Kanatlanıp kaydılar Esselamu aleyküm deyip bir evet kaynar selam Sizden bizge nasip olsa ve aleyküm esselam Esselamu aleyküm deyip bir evet kaynar selam Sizden bizge nasip olsa ve aleyküm esselam Yüreklerde yaşav derdi Bir koşan sürülmesin Koşraşı bir uterolar Dik sonrası bulmasın Esselamu aleyküm deyip bir evet kaynar selam Sizden bizge nasip olsa ve aleyküm esselam Esselamu aleyküm deyip bir evet kaynar selam Sizden bizge nasip olsa ve aleyküm esselam Yüreklerde yaşav derdi Bir koşan sürülmesin Işraşı bir uderolar Dik sonrası bulmasın Esselamu aleyküm deyip bir evet kaynar selam Sizden bizge nasip olsa ve aleyküm esselam Esselamu aleyküm deyip bir evet kaynar selam Sizden bizge nasip olsa ve aleyküm esselam Esselamu aleyküm deyip bir evet kaynar selam Sizden bizge nasip olsa ve aleyküm esselam Esselamu aleyküm deyip bir evet kaynar selam Sizden bizge nasip olsa ve aleyküm esselam Sizden bizge nasip olsa ve aleyküm esselam Sizden bizge nasip olsa ve aleyküm esselam Bize rahmet. Hürmetli dostlar, ana şulayrak bulur indi ol. Bir kat joylaşıp etkenşe, nime? Kalınkalarının tavuşu stavi tügül, moşası tügül mü? Kısası da tügül mü? Kısası. Aya bir katıda kısıp bitirmemiz, bir katıda uçmamız indi. Allah bilse biz sizin bilen joylaşıp. Dostlar beyren bitişke, ne özümüzden idegi keber hisiterimiz Allah bilse özümüzden. Şimdi hürmetli dostlar, beyren nikah gününde Rustam bilen Lesen'den nikah beyramında biz sizin bilen de biraz gına gıberetli, mağneli sözlerde söyleşiriz. Hem matur tilekler dileriz. İndi tileklerge, tebriklerge söz verir aldığından bir gıberet söyleyip giteskile. Günlerden birinde Allah Teala'nın hak ilçisi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir sahabe gelip Ya Allah ilçisi etsen idi. Benim tuğanlarım, yakınlarım arasında kim karşında hakkım en zorusu deyip soruyor. Ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem
әнейің деп жауап бері. Онлары деп сұрайса қабы. Оннан соңда әнейің деген жауап ешіті. Үшінші мәртебе сұрағаннан соңда Пайғамбарыбыз аңа әнейің дей. Бары тек дүртіншісінде гіне әтейің деп жауап бері. Бүгінгі бейрамда, бүгінгі кешеде әнейлерден де бұлқынданушы, әнейлерден де нақ сүйінуші, бұршылушы, шоқланушы юқтыр. Әлбетте, тұрмыштың тұтқасы болған әтилері бізде сүйіне, балалар үшін шоқлана. Инде достар, шушы мезгілді, ештері бізге бірінші ең мотор, ең күтілген, ең қадірлі тәбриклерден жеткіру үшін сөзімізді құрметлі Ринат аби білен Фәузия апаға берегелі. Рахим етіңіз қадірлеріміз, сөз сізге. Рахим етіп шеғыз береге. Мәне мұнда жайлы. Мұнда жайлы. Yok Rina tabi ne? Yok iş tutudan değil, bütün kişi de kursen. Oğlum Ruslan, kilenimiz Leysen. Sizni bugünkü nikah gününüz bilen tebrik ederiz. Nikahlarınız ömürlük bulsun. Ağdağı turmuşunuzda sizge uzun ömür, nık selametlik, iksiz çiksiz şotlıklar tilep kalabız. Bir-biringizge tirek bulup, bir-biringizde kirek bulup yaşağı. Bizni unutmağız, bahatlı bulunuz, dolu sağ bulunuz. Tabi bizni seyirdiriniz. Balalar degen çık kaldı. Sağ bulunuz, balalar tabi bizni seyirdiriniz. Muğluk bilen ötsin her bir gününüz, bahatlarınız bulsun ömürlük. Şotluklara şotluk üstesin, yüzünüzden gül yılmayın bulsun. Koysu diyen nerse, koygu diyen nerse көрмәгіз. Hoş kiyim olmağadım, olmayamışadım. Mine şunday sizge tilekler. Bahatlı bolunuz. Etiyim bilen en iyigizden. Rahmet büyüksün. Rina tabi'nin kumulinde ister tilekler, kola bit. Kola Rina tabi, kola baralar var. Var. Bizde kumulinde kolu değil mi? Öyle balalar oturasınlar. Ruslan bilsen, tatu yaşlarınız, etiyeninlerinizi, oğullarını ayıkatmağız. Balalar, onluklar. En birinci bizimiz dileğini bala isimlerine koşuyoruz. Rahmet hürmetli tiyenilerimiz. Rahmet büyüksün, rahmet matur tileklerinize. İnce dostlar, dulkanlarlar, alkışlar bilen alarlar. Sizler içinde. Tepi basıp biraz til aşılgaş, emkeylerinin qarab gözüne. Biz aytamiz ani o'sib jetkash, tati kulmak olam o'zingga. Damli konfet, limon afliksonlar amkaylarga vaqt aytamiz. Vaqt aytamizda o'sib jetkash, inni tashlab yiroq ketamiz. Unutila bergan vaqtlarda bola xatiri joyga ko'valak. Amkaylarga bir kerak tug'il. Bizning sog'inib qaytuv zo'r bo'lak. Alar isen çokta uylamışa dünya quvabız. Abid bir qarasang biz bit ankaylarga tirak bo'lar uchun tug'anbız. Kuch quvvati bitkash ota-ona igilik kuta bola shog'idan. Elik bergan vaqtlarni esga tushir shulshaq yangadan. Damli konfet, limon apelsonlar, zaytun shayi, jilma mixshal bizning uchun butun umrin bergan amkaylarga bir tug'il jal. Endi shu she'rdan so'ng bek motor bir jarjalab ketasiz kelar. Bola shoq turunda bir yashiklarni esga tushirib ketdi.
kitip koşa Koşuşulu oyna bu seteke bin Avulda bola şakılda Üsüp jitkeşten akış olay Toralıştı kimi koyda Oldu bola şaklarına Koşup tuğan yakılarına Elde koşup yotasıman İndi mini donarıma Koydu böyle avılıma Ezde bola şalımını Elde koşup yotasıman İndi mini donarıma Koydu böyle avılıma Ezde bola şalımını Oylarda yota koşu Şundu yeyteseler kile Doğattın diye eydeşi Elde koşu bir yota zaman İklimini donarıma Haydi böyle avılıma Ezde bala şalımana Sende gün alsın idi Pişmasan selamını Kaldırıp gitti gezideyip Elle öpkelegenimi Üsüp jitkeşten akış olay Doralıştı kini koyda Oldu bala şoklarına Koşup tuğan yakılarına Elde koşup yotasıman İndi mini donarıma Koydu böyle avılıma Ezde bala şalımını Elde koşup yotasıman İndi mini donarıma Koydu böyle avılıma Ezde bala şalımını Koydu böyle avılıma Ezde bala şalımını Ezde bala şalımını Ey dostlar, malatsı, zere dürüst işleysiz siz. Bilemisi gittim mi, kul şabı bu farız kamen tügül deyim. Şuna göre, şundu kulağınızga kirgen, mene jırlaganda, ayı kul şapmağında sırazır tanlıyınız, elektrip aldığınız. Indi dostlar, jırlagandan son kul şabı degenden, mene biz bitindi sizin bilen konsertta tügül şulay bit. Şuna göre jır boş kargandan son, kul şapmasağız biz sizge hiç kine de öpkari almayız. No kullar şapsağız köngüller kökey salayın deken işte. Şuna göre alğa taba özünüz kararsız yemem. Endi hürmetli dostlar, şu şorunda yeşlerimizge, Ruslan bilen Leysenge yeniden matur dilekler jetkiribizne hürmetli Rüstem abi bilen Rozilya apaga biresi kile. Rahmetiniz söz sizge. Жылы менде. Жылаған шашай ғана оқимын. Давай. Қызым Лейсен. Қызым Лейсен, күйеуім Руслан. Сізні бүгінгі ең матур бейрамыңыз, той күніңіз біле құтлаймыз. Сізге бақытлы, матур, тегіс тұрмыш, әтиенелеріңізді сонлап екі яқтан да маққа жүріп, екесіне де біріңіз яратып, бақытлы болыңыз. Тұрмыш иту бірде жеңіл түгіл, тұрмыш соқмақлары бірмалы, саф yüreklер бірге тепкен шақта жеңілместік жерде yol барма.
дуслық болсын үйде, әрбір жерде, шешек отсын бақыт гүллері. Қортайғашта соғынып іске олығыз, шатлық білән өткен күндеріне, тұрмышығыз сіздің матур болсын, тегіз болсын барыр юлларда. Тұрмыш юлығызны devamı da şahsen eyle şoşa toylarga. Rahmetli bulunuz. Mana dostlar, bayram şunun bilan ko'ngilda bayram şunun bilan qadrli idol, şunun bilan dolqinlandik, şunun bilan rahat. Rahmat, hürmetleri. Motor sizlaringizga, motor tilaklaringizga. Endi hurmatli do'stlar, mana bugungi bayramda yoshlarimizga tilaklar ko'p, Rustam bilan Lesenga tilaklar cheksiz bek ko'p. Endi mumkin qadar hammamizda tiralga. Endi kimlardir endi balki turkumlab bir necha kishiga birga to'g'ri kelar. Anlara do'stlar, kimgadir birinchi kimgadir bir oxirdan to'g'ri kelishak mikrofonni beriga. Siz hech kimda o'pkali ko'rmagingiz, agarda oxirdan sizga so'z ilaksa, Rustam bilan Lesenga. Siz baritik o'pkali olasiz, menga qana oxirdan berdi mikrofonni menga deb. Eminse u shiratimda mana shu bo'lmaga kirib bitib, siz qo'yib bitgancha ishdan beklanib turgan azirindi, ama. Endi do'stlar, kimning qo'yda o'tirganin, kimni o'yinga, kimni shirga, kimni biyuga chaqirasan bilir uchun sizning bilan tezgina yetibgina tanishib chiqaramiz. Do'stlar, siz bir-biringizni bilasizmi? Ikki yoqdan ma'qulcha bir-birini tanishidingizmisiz? Lekin tuğanlarda tanış tabılmazı, tuğan tabılmazı demek bir joylu bular. Endi do'stlar, benim qo'limda ikki yoqdan da chaqirılgan qonaqlarning isimligi. Hozir men sizning isimlaringizni kim yaqindan nindi tuğanmı, do'stmi, yaqin kishi ekanligingizni aytib o'qib chiqarman. Isimiga chiqqach, erimmisha turib basarsiz. Mana bizning videografkan kamerasına qarab selam jiberisiz. Endi boshqa qonaqlar olqishlab sizni salamlarlar, shulay sizga selam jiberlar. Hamdisar barimiz qadar bir zadaniy. Şaqirilgan qonaqlar orasında birok isimdagi yigitlar necha ekan, birok isimdagi qizlar necha ekan. İxtiyar bilan tinglab baringizlar. Aytik, ustamlar ravishda necha Rustam bar bizning, necha Leysen bar. Hazırmisiz? Ketdik. Demak, hurmatli adiyanilarimiz Rinat abi bilan Fawziya opani biz ko'rdik. Shulayda tamam bir qatolarga olqishlar jibaringlar. Ruslanning opasi Leysen. Leysen mutlu, Leysen selam jiber. Mana shulay, Leysen olqishlar. Fawziya opaning o'g'il opasi Tanziya opa. Bir Tanziya opamiz berida. Voy, qarasha o'ldira. Onun oğlu deb anladım indi. Damer ham güzeliye kelib jetdilar mali. Rustam Damer ham güzeliye. Hali kelib jetmedilar. Kelib jetmedilar. Liliya keldimi? Keldi. Liliya xonimda olqishlar. Rustamning Tatar jetib aytganda Dvayronning tug'anlaridan Liliya opa deb yozgan, shulay yo'q. Birovlar, ikkinchisini fat obrazini qo'ygan, ansa kerak demaksiz Dvayronning. Dvayronning karavotdashimi, Dvayronning shundaymi? Shu, siz bizniki. Ravila güzel yapadi yozilgan. Mana. Rahmat. Voyla do'stlar, Feliz abiylandi yapadi kelgan. Ana olar. Rahmat. Hem bizning muhtaram qonog'imiz Teslima opamiz kelib jeta olmadi. Rinat abining anisi Ranif abi turmush tashrif yo'ldan yapa bilan. Так, друзья Руслана, Игорь. Павел! Игорь, ты с кем приехал? С девушкой. Девушкой? Да.
Как зовут? Или не зовут, сама приходит. Ирина. Ирина, аплодисменты, алкышлар. Лейсен яғынан келген құдақлар. Шират сізге. Рүстем аби білән Үрүзүл апаны көрдік, ләкин оларға тағын бір қат алқышламышы мүмкіндігі. Матур етіп, әбием деп жазылған. Минероза апа. Әне бүтін Dostlar iyi bir şekilde bizden de aldı kırdı ol. Kulağını bulgayın da. Rahmet Bilgisar. Rahmet. Ramiz nasıl köpsin? Bas. Lege hazır. Pafadu. Toktayıp anda koramağız, bina koramağız. Dek, Leysen'nin abisi Rafiz Durmuş İptaşık Ali ne bilen? Ana, Rafiz yok. Hakine. Rahmet. Ramiz bilen Vinyera. Ana Ramiz, ha. Vinyera bunda minelle. Rafiz bilen Vinyera yok kaşıkkanlar mı deyip duram. Mandayken, Rahmet. Mina da lega kilmesem. Etinin enisi. Aha, etinin enisi. Nurani yapa, yarar ayık. Oldanıra gitti, Nurani yapa biz, koyalı bizim Nurani yapa. Mene bitti, mene, ey siline. Nurani yapa. Etinin, onu abisinin Durmuş İptaşı Müslüme apa deyip yazılgan Müslüme apa. Ene. Rahmet. Onların kızları Elvira. Kileşitmedi. Kileşitmedi, kileşek. Gülnara. Gülnara kileşek. Elinin ortancı abisi. Rasim abi Durmuş İptaşı Gaffapa bilen. Evet. Onların kolları Ruslan kilinleri Gülşeşek. Ruslan bilen Gülşeşek kalkışlar. Rahmet. Eninin dvayrotnilar deyilgen. Dostlar, iktibar sizdi bizni işraştırgan, kavuştırgan, özünün köp kişin koygan Seri yapa bilen Rafiz abi. Rahmet. Kaldırdığımda Ruslan vakitinde zamişeni yasadı. Rahmet. Demek Fevzi yapanın dıvayrotluğun nörsine yapabilen men iyi babi birideyken. Rahmet. Onları şulayıp Rüzül yapanın dıvayrotluğunlar bir kubiken biri de Elfi yapabilen Ranif abi de biri de. Elfi yapamında Ranif abi. Juvale. Onların kızları Oline. Ene. Şimdi onlardan kızlar mısın? İyi. Молодец. Я просто мына тамырда құрыязған Олина дейм. Тағаным қармайды. Олина тағаным қармайды. Ема моторлықты бұлмайым. Зülfü апа білен Сәлмен абай. Рахмат Бекзор. Ғабденұр абай білен Нойлы апа. Rahmet. Emine Refkat abi bilen Zülfü yapanın kızları Gülfü'ne bir yerde mi? Yeni bir şeyine geneli oğlum. Recep abi bilen güzel yapmak alkışlar koyda. Rahmet. Etinin ulapası Ruşani yapadı. Durmuş Ferihit abi bilen dit yatılgar. Alkışlar alırlar. Rahmet. Onların kızları Milevşe Appa Yevlere Tafir abi. Yani Yarışan hem kapıya. Etinin singlisi Gülfü yapa Faysal Hak abi bilen gilge. Rahmet. Kudalar. Gülfü'ye kıdağı. Ene biri de Gülfü'ye kıdağı kıl bulgattır ha bizge. Aha. Hem Olin Apa'nın devenisi Sufiye Apa dilgen Sufiye Apa biz ene bizden Sufiye Apa'sı. Allah. Rahmet. Haydi.
Құда-құдағыйларымыз Фестина аби білен Зүхре ханым. Лейсенің достары Лейла. Bu şul börük gülfine mindi bul, ikinci gülfine mi? Şulun börük gülfine. Dostlar, etken söz atkanık, vaqda iman diler, Olina Gazizova. Dilere. Hem kuruşlar, Adil bilen, Leysen. Rahmat Yusuf. Hürmetli dostlar, yolğuşun beregisinde kaldırmadın mı? Barımızı da eğitip çıktın mı? İndi gerek deyip sanasağız, özümüz sorunda da eğitim gerek olur mu, yok mu? Hürmetli... Kim eli ol? Kızım Kudagı. Rafide Kudagı kimden kim? Raşide. Raşide Kudagı kim yağından eli ol? Rüzile. Ayye. Yemek, yara izlep durmayıydı, var idi ol. Raşide Kudagı'ya alkışlar. Rahmet. Rahmet güzel. İndi dostlar, özümüzü de tanıştırıp gidik. Biz degenim, sizde bugün kiş devamında, bayram devamında sizge bugün motor jırlar böyle gitmişiz. Siz bir işin motor muzikalar koyup duruşu. Jigiti biz, Sava Yigiti Zülfet Samatov. Şak. Mana. Rahmet. Ben bir tane sizin bilen tanışmadım. İsminiz neşik? Assalamu alaikum. Ravil abi. Bana bilesiz mi? İyi priyatlı, iyi polizli. Ben sizinle çok mu faydaşladım sizge bilesiniz? Ben 10 minut davamında. Çok mu fitness yasadım? Tuda suda jigirtip şulay bit. Sizden bugün nerse oşağanınızda, çok mu oşağanınızda, nerse söyleyenizde yazdırıp barışır. Videograf jigitimiz Ravil abi alkışlar. Ham dostlar, mana şu plaşatkının hujası. Sizde bugün oynarga, jırlarga birge şakırışı İlyas Galiyev min bilam dostlar. Rahmet. Endi dostlar, tanışır aldığından men etken idim zadaniye. Kim ihtiyor bilen tınladı? Leysen tınladı. Aha. Üç Leysen. İki Ruslan. Tak. Üç Leysen bulgaç. Bu Leysen anda kiradır indi. Mun sana timi biz. Kolgan iki Leysen koyda. İki gene Leysen diler. İki gene Leysen. Koyasın üçüncüsü. Adil Hatını. Ayye. Benim okuşum. Benim avuldaşım. Bir kubiken bu. Ayye kurşı. Tak. No Leysen. Otoğun üç isimdekiler yok mu başka? Ruslan'ın apayı Leysen. Minevit. Şireniz Ali. Leysen. Sen diyeceğim. İki güzel şireniz. Hazır. Yigitler, iki Ruslan dedik ime, kiyo bilen, tağın, iki Ranif. Ranifler koyda birisi? Birisi kelmegen. Tağın kim var? Yigitlerinin bütünüsü birer gına isim. İki Ruslan'dan kalar. Hep tağın bir Ruslan koyda bizden? Ruslan biri de. Eydi kızlardan tağın kimler var hani iki isimdeki? İkisi de bunda mı var? Oline. Bir Oline hem Oline Gazizova tugul mu? Yok mu? Yaşayağız hemen kızlar. İki Oline. Tağın. İki Gülfiye dediniz mi? Koya birisi. Birisi bunda. Birisi koyda. Koysası bu bit kudağı. Ultuşu Gülfiye. Hem tağın bir Gülfiye. Şeyğiz aliyeme. İki Gülfiye'ni deşebiz. Ayye. Bana şöyle bir et gerek basılsın diye mi? Tigiz edip mene şolay. Hürmetli dostlar, sizden karşınızda Etiyenilerinin fantaziyaları en soy bulgan konaklarımız. Yok indi biri upkari, biri öyle dürüst, upkari görmegiz. Uzigisiz bik matır, isimlerigiz bik matır, gözlerim gene tiye görmesin. İndi
Менә мотор bir isimli birinci kişi yürütesi iken şundan faydalanıp sizden oynatıp alırlar buldum hele. Başlangıç klasta okudunuz mu? Okudunuz. 3'ün tapkırlav tablitsasını öğrendiniz mi? Hazır iske düşürəbiz şunu. Hazır iske düşürəbiz. Lakin bizge ol gerek bulmayacak. Hazır biz sona baracakız. 1, 2 deyip leysen ana göre 3 değil mi? 3 oranına Kutluybız deydi. Barağız isiminden de Ruslan bilen Leysen'den kutluybız deydi. Siz kitesi 4-5 ham şulay. Ayı ol işke bölüne transonlarını etmeyiz, anın orana kutluybız deydi. Biz geliştik başlap qarayıq. 1, 2, kutluybız. 4, 5. kutluybız. 6, Tugel birgine Alina bulgan için ham Alina Gazizova bulganın için iki жерге yazganlar için de aytam 6 tugel neçe? 7. 8. kutluybız. 10, 11, Kutluybız. 12, Rahmet. Ayı, rahmet değil mi? Rahmet. 13, 13. 14. kutluybız indi. 16, 17, Kutluybız. 19, 20. kutluybız. 22, 25, Kutluybız. 25, 26. kutluybız. 28, 29, Kutluybız. 31, 32. kutluybız. 31, 34, 4 bulmadı indi. Rahmet yemeleysen. Rahmet. 31. 36, Rahmet bunusunda. Ayı. 37. 38, kutluybız. 39. İyi. 40. 41, kutluybız. 43. 44, kutluybız. 46. 45 deyip sizniki. Dürüst eydi. 46, Tugel 47. 47 mi ne? Eydem. Ayı. Şuta butadım buldu iyi. Yakın keligiz. Nişan aytasin ki sen şunu ayt. 48, 48 bulmayın işke bölüne otur. Rahmet büyüksür. Hürmetli dostlar. Bizden oyunumuzdan жеңушісі белгілі болды. Бұл да olsa біздің құдағиымыз Гүлфия ханым алқыштар аңа. Алқыштар. Гүлфия бар. Міне қазір сізге деп ең яқшы, ең бірінші сайлап алу мүмкіндігі бек зор емес. Шул бөлектіні алып шығам мен сізге еме. Сіз аңаршы ештәрімізге. Матур етіп тілектеріңізді жеткіріңіз әлі. Рахметіңіз. Hürmetli bizim gençlerimiz, senelimiz Leysen, kiyevimiz Ruslan. Sizin çen köngülümden, sizin bugün nikahlaşu gününüz bilen tebrik edeyim. Sizge bağlar aldı turmuşunuzda. Sikeltesiz yollar, bexetli yazmışlar, yaktı kileşekler sizge. İsen sağ balalar tavup üstürüp, kada kuydalarımızdan Kuanıçı bulup, gururluğu bulup, yaşasınız deydi bağlar. İsen sağ bulunuz, birge bulunuz, bexetli bulunuz. Rahmet. Rahmet Gülfiye Pavigzi rahmet. Tağın bir gene bilit saproz. Sizin yokta yaşlarını kiyev itip, gelin itip, konakka şakırı, birer gün konak itu gayeti varmış. Бар. Болса, мына sizge мен кішкенегіне бөлек ясымын. Енді мол етіп үстеллер, табынлар әзірлерсіз шулай бет. Ләкин аның мына ең мелочты әбірлері хәтерден шығарға мүмкін. Шуңа көрі қонақлар шақырғанда керек болыр деп, мына ғана берем әлі сізге, яме. Рәхмет. Гүлфия апа, рәхмет. Орыныңызды алыңыз, яме. Әйні достар, біздің исемлеріні білгенде, кім бик актив тұрышты, кім тұрышты, мына хәтер сандығы кімнікі яқшы болып шықты. Әффапа бітәрейме? Әффапаны қайды. Алқыштар білен достар, оңа да өзірен заслуженный бөлеген берегені. Заслуженный бөлеген берек. Енді құрметті Әффапа, ана ештәрін матыр етіп қонаққа шақырғанда,
Қонақтар жиғанда мәрәш ұшай атып кофелер білен сыйларсыздар еме. Рәхмәт естігілді болғаныңыз үшін. Еді достар, isimlerini bildik, isimlerini kurduk, tanıştık, işittik. Şulay bitmene şu şey, isimler arasında en orijinal isim kimniki iken hazır şunu da tekşirip bitigeli. Demek bu big joyla big jingle. Min sizge birem baratik sıravlar. Игорь, Паша, Ирина. Вы татарский знаете, да? Насколько я знаю. Вообще, да? Совсем. Я тоже русский. Demek dostlar. Oyunға келішкенше біраз ғана сөйлешіп алайық де. Вот. У меня в аттестате только 1/4. Знаете, по какому предмету? По русскому языку шулы. Бірақ қой уақыт мені сұрайымдаған, шулай қонақлардан сұрайымдаған. Онда айтелер, физкультура дейм. Дүрес, 2 фәннен 4 шығарға тиіш еді. Менің аттестатта 2 фәннен 4 боларға тиіш еді. Бірсі физкультурадан, бірсі рус тілінден. Ну, міне, Лейсен меңа алдаларға ешкені де ерік бермес. Çünkü біз бір мектепті оқыдық еме. Анлары мен іштегенде ол оқыды. 11 класты оқып бітіргенде физкультура оқытуысы Зақит абайнан неше кетіп жойдысы екенін мен білейдім енді. Шоға көре ансынан шықта бешлі. Әбет рус тілі оқытуысы Фәниепа Лейсеннің классексы қатын қыз бет малай ансын күшіп күйлеп бітіріп болмады. Шоға көре ансынан қалды дұрды. Міне, русский языкта пайдышлар бар бет, а в русском языке есть же пайдыши, да ведь? Какие пайдыши есть? Все понятно, anladım. Mine bilesime dostlar paydaşlarına belki hukuklarınız bilenlerine miranın şekil güzelliğine getirem. День был именительный, я ей предложительный. Она мне дательный, потом мы творительный. Кого уж тут винительный, когда она родительный деп. Вот мен шуны сөйлегенім менеме яры-яры аттестатны беріп шығарғанда. Яры-яры мен шулай аттестатны. Так, ең оригинал исем кімнікі екен шуны тексеребіз қазір достар. Demek bizden hammamızın da isimlerinin baş harfi birinci harfi var bitindi. Eydik Ruslanlıkı er harfinden başlana, Leysenlıkı el harfinden başlana. Min birem sorular birem. Eydik Ruslanның ismi orijinal mi yok mu deyip tekşirgende barlık cevaplarda er harfinden başlanırga tiyiş. Hem cevaplar bir-birsin qabatlamasqa tiyiş. Anlaşıldı mı? Eydik dostlar, yana qoyla başlığı Ruslanның tekşirip qarayğala ismi orijinal mi ekan, yok mu ekan? Demek kim? Ruslan. Kim bilen? Er harfinden kim bilen? Rüstem kızı bilen. Qoyda? Restoranda nişlegenler. Radovались. Alarını kim kurgan? Rusçada yani kim kurgan? Родители kurgan. Родители что сказали? Нәрсе дегенler? Rahmat degenler. Родители kimge etkenler? Rinat abi нәрсе degen? Yok, ul нәрсе degen? Respekt degen. Vaqiga нәрсе bilen bitken? Nişik bitken vaqiga? Razgıram bilen bitken, estağfirullah. Hazırında Leysen'nin ismi orijinal miken yok miken tekşirip qarayğala. Demek kim? Leysen. Kim bilen? Lübim şiği bilen. Qoyda? Lenin uramındağı lagerda nişlegenler. Любовались. Оларда kim kurgan? Люди kurgan. Люди нәрсе деген? Ayda butanrak koruyundan tabi ginde. Uzun aytele нәрсе деген? Lipata деген. Aha, люди kimge aytken? Yok, Leysen'de bir ayttık. Liliye нәрсе деген? Ладно деген. Vaqiga нәрсе bilen bitken?
Но любовь белән бетсен инде, любовь белән бетсен. Дуслар, хәзер инде күчәбез хөрмәтле кунаклар, сезгә кемнең үзенең бәхетен сынап карыйсы килә? Кем минем исем оригинал микән, юк микән дип белеп карыйсы килә? Дуслар, менә әйттем бит әле сезне безнең белән очраштырган, телефондан берничә мәртәбә сөйләшкән Сәрия апабызның исеме оригинал микән, юк микән тикшереп карыйк әле. Димәк, кем? Сәрия. Апасы кирәк түгел, Сәрия. Кем белән? Сосед белән. Кайда? Сарайдамы, саттамы, кайда, саудадамы ярый эшләгәннәр? Яш кызлар күбрәк кычкырып көлә. Сөйләшкәннәр. Аларда кем күргән? Соседи. Не сосед был. Соседларны соседлар күргәннәр. Пусть. Сергей. Так, әйе. Соседлар нәрсә дигәннәр? Сплетни. Солнышко мое, вставай. Ага. Соседлар кемгә әйткән? Сандугачларга, ярак булсын, сандугачлар нәрсә дигән? Сайраганнар. Вакыйга нәрсә белән беткән? Семья белән беткән. Менә Сәрия апа белән Равшавиның яшь чакларына да кайтып килдек тиз генә. Инде дуслар, тагын кем үзенең бәхетен сорап карарга тырый. Менә Алина Газизова дибез бит инде, мен белән дуслар, минем шундый бер сәйре гадәтем бар. Мин бүген кичке 10-га хәтле Алина дип гел әйтеп торачакмын. Димәк, кем? Тикшерәбез анакын, кем? Алина, кем белән? Айдар белән, ярар, Айдар белән. Кайда? Авылда. Авылда, абзарда эшләгәннәр. Адашканнар. Аларны кем күргән? Авылдашлар күргән, авылдашлар нәрсә дигән? Ой Аллам дигәннәр, авылдашлар кемгә әйткәннәр? Атасына әйткәннәр, атасы нәрсә дигән? Ах дигән. Вакыйга нәрсә белән беткән? Ничек беткән? Шулай биттеме, Алина? Шулай биткән. Инде дуслар, хәзер сезнең белән бер нинди теге пабылашкаларсыз, бер нинди братларсыз, блатларсыз, исфатларсыз, тегесез, монсыз нече ясыйбыз. Кемнең исеме оригинал, кемгә җаваплар кызык чыкты? Руслангамы, Лейсәнгәме, Сәрия апагамы, яисә Алинагәме? Так, кемнәр Сәрия апага ди кул чаба? Кул чаба. Кемнәр Алинага ди кул чаба? Тигез. Итеп ишетәсе килсә дә, безнең җыелган кунаклар арасында иң оригинал исемле кунагыбыз ул хөрмәтле Сәрия апа. Инде менә шушы мөмкинлектән файдаланып, булар безнекеләрме? Лейсән, булар безнекеме? Булар синекеләр. Пока булар безнеке, пока синекеләр. Бәйрәм бетешкә безнекеләр булачаклар уже. Килем я Сәрия апа, килем. Исән сау гына килеп җиттегезме? Алар татарча беләме? Әйбәт кирәк килеп җиттегезме? Менә сез килгәч, кызлар, сез килгәч, безнең хәзер бөтен нәрсә бездә булды инде. Бөтен нәрсә бездә булды. Менә дуслар, бөтен нәрсә бездә булды дигәннән сөйләп китим әле, миңа чын булган хәл дип сөйләделәр, сезгә дә сөйләп китим әле. Күз алдына китергез, кияүләреннән, кызларына дип әйтик инде, әбиләре кунакка килә. Әбиләре кунакка килә дә ишекне атлап керүгә, моның каршына кичкенә генә унагы җигеп бара да, әби, безнең ни хәзер бөтен нәрсә бездә бар дип әйтә ди. Теш балам, ник алай дип сорыйсың дип сораган ди әбисе дә вәнисе. Менә синең килгәнне тәрәзәдән күргәч әти, безгә шул гына җитмәгән иде дип әйтте.
Hürmetli dostlar, hürmetli konaklar. İndi Ruslan bilen Leysen öz orunların oldular. Kızlar biz temli uçlar çıkara başladılar. Demek ki bu beyremizden meselesi bizden ikinci erişin yeniden şavlatıp gülletip başlar şiberge vakit diyen motor. Hürmetli dostlar indi diler biz sinekler, oynar biz motor oyunlar, sizge takdim eder biz motor jırlar jırlatarız sizde de. İndi dostlar kim mikrofonun tilaygın eyterge şitilsine, kimdir belki yola turgandır. Eğer de andı konaklar var iken Ruslan bilen Leysen'nin tilekler yazı uşu mine şuşunday motor kitabı var. Bana şuşu kitabını minalar karşımdağı üstlerge koyam. Müziğiniz silegen vakitte kilip alıp motor üzerinizden tileklerinizine istelikke kaldıra olasınız. Dostlar, hazır tebrikler için sözüne hürmetli konaklarımız. Bana Leysen'de koya koyduk siz. Koyup bitmendir bir deli ol. Yok olmadı da yok. Koy bolda işte ne başlar. Главный koyup bana gitmek ama indi ona da siz veririz. Hazırge Tenzile Pa'nın tebriklerin işitip gitse gidi. Tenzile Pa siz biri değil mi? Ben sizin yanına kileyim mi? Siz kilip durmağız şimdi. Ben kilip sizin yanına. Yarar mı şulay? Söz baylığı olsa bütün kişide eğiteni tenzil yapar. Yani Ruslan, Leysen, sizge bäxetli, toza, көңелле turmuş dileyim. Oldağı günlerinizde etiyenlilerinizni sonuna turuz. İki gözünün de etiyenlisin ne barıp yürüp yürüyoruz. Rahmet indi bundan da tağın nerse eytipler. Rahmet tenzilapa. Şın yürekten doğan motor tebriklerinize, motor dileğinizge. Dilekler tebriklerine oturunda süsükküş kimdir kavuşap gita şulaydı kimdir bilgen sözlerinde isine çöre olmayı indi dostlar var bizge de joyla bulsun için yerde bitir için bir-birimizge hazır patiskas kıyasıgara biz Ruslan bilen Leysen'ini bugününü hiç şeksiz maqtayışapız. Maqtayışapız. Dürüst bulsa da maqtarımız. Men koydadır arttırıp da jiberimiz. Alın günü şunday bitinde bugün şulay bit. Şu an göre edegizlerimiz Ruslan bilen Leysen'ini nerse deyip maqtarga deyip iske çürigari alarının sıfatların. Demek barımız alfabet boyunca A, B, V, G, D ham başkalar. Şulay deyip misalarının Uğay yaki siz bilgen sıfatların sanap gider biz hazır. A harfine olar nindi? Akıllı. B harfine. Bəxit boy. Bulur Allah bilse, yek mında şastırak kilgelep tursanız bulur Allah bilse ansı da baylığı da. V harfine olar nindi? Везущие. Везущийлар алар, везущие. D harfine nindi? Добрые. Е harfine. Yılmayıp duruşan, единственным. Yo harfine nindi? Yama ya diye böyle bitti. Tenzile fadra yol. J harfine nindi? Желанныйлар алар. Z harfine nindi? Загадочныйлар ана дегенде соңынан келген құда қызы ойлап қойды Z harfine. Мұнда kitapқа ғана язам дейді ол аны. Қышқырып айтмайм дейді. Z harfine oldu. I harfine nindi? İyilikli. I краткий I harfine. Yumuşak alır, yumuşak. I K. Kızık. Onlar kızık. K. L. L. Любимые, ласковые. M. Мотор. N. Нурлылар неотразимые. Айтамы түртті гына деп мен не выговариваю ол сөзді. Тоғылырды. N. Каламаны. U дейбіз ме? O дейбіз ме? U. Айда Оға бірні. Уялшан хам офигенные. Вау. Айбәт. Уяқтан қызық сөздер шығашақ. Bu harfine nindi? Порядочныйлар.
Р. Радостные. С харфина С. Счастливые. Т. Тараш. У. Умелые. Унган делесен. А я сама рекламой занимается, ладно? Бүгін позволительно. Ярар. Ф харфидан иди. Файдалы. Х харфидан инди. Хған инди. Ұялайлар. Ха, радустан, білесіз бен. Мен өз ғымырымда 3 жыл Оршада, оннан соң 4 жыл Қазанда татар тілі оқытушысы оларға оқыған кіші. Міне алфавитini әйте башлағаш. Шушы Х харфіне барып жеткеннен соң, бұл таламда кетем иманым камил сіздің көбігіз шындай. Ondan soň kalgan harflerini bilebizmi? Nindi harfler var eken. Nu tertibin bilmemiz. Tağın nindi harfler var anda. Şıgan indiyalar. Şoyan, циркуль. Целеустремленные. И аннара щетка дегендеги. Щедрые. Şey дегендегисine. Şoyan bulalmayınca skorpion bulavıydı. Şoyanlı buldu, hazır şişe. Şoya. Так, onları E harfinden indi. Эрудированные. Ю harfinden indi. Юмарт. Я harfine. Yağımlı I harfine. Еще раз yağımlı. Ярат. Мягкий знак. Юганды. Твердый знак. Тоже yok. Harfinden indi. Ege. Eybet. Eybet. Ü. Ülgür. U. Urnak. J. Jidiz. Jidizin. Hem H harfine heykel degende indiyorlar. Heyleker de tügül, helli de tügül. Ayyeh, ondiler. İsinizge düşse eytersiz hürmetli Ruslan, hürmetli Leysen, Kurdügüz ve tuğanlarınız, yakınlarınız sizde maktada. Demek bu sıfatlar sizde var degen söz. Eğer deydi, şu sıfatlarını saklasak, sizlerine daha da arttırsanız durmuşsunuz, Allah bilse, bulur, yaxşı bulur. Daha bir kadar alkışlayın aleydi. Aşıklarına koyup darım, Ruslan bilen Leysen'le alkışlar. Rahmet. Leysen koytkan bit bizning. Leysen koytkan. Tağın şeref olgan için mikrofonunu bileyim. Eydeli Leysen, matır tileklerini jittirer tuğanlarıma. Здравствуйте. Дорогие молодожены, поздравляю вас с вашим днем свадьбы, дорогие Руслан и Лейсан. А счастья, огромной любви, взаимопонимания. Пусть ваш брак будет удачный и союз неразделим. Будьте счастливы. Вау! Mana shunday do'stlar, matr tilaklar, mana shunday chin ko'ngilda bo'lgan yoqqan etib, o'z etib quchoqlashular bilan. Endi hurmatli qonaqlar, oshlar sharbatdan qora oshlaringiz tamli bo'lsin deb shamxamin albatta. Motor jirlar sizdan bizga bo'lak bo'lsin. Zulfat Samatov Savoya gitti. Yaşarasın biler, Allahi abduslar, Hortayasın biler sizden. Yaşlıkla kıysam da, hortlıkla kıysam da, minge yarattıdan. Duyman yaşar bir kaya barası, eşikler kar kayası. Dünyama dur, ay korası, yaşar bir kaya barası, eşikler kar kayası.
emez. Dünyalar bit matur, yoratı beterlik tugel. Kuzen koy kursa, nurlar silip jirge, dağı bir batı var. Kugel yaşar bir koya darası, eşitler kar dayası. Dünya matur, ay kora sin yaşar bir koya darası, eşitler kar dayası. Dünya matur, ay kora sin. Dünya şunday kaza, lakin olmay uzak. Uvatı da seni barbi, barısına başıp, dakika yollaşıp, vaşıp bulan min bağın bir yaşar bir koya varası, işitler kar dayası. Dünya matur, ay korasin yaşar bir koya varası, işitler kar dayası. Dünya matur, ay korasin. Yaşar bir koya varası, işitler kar dayası. Dünya matur, ay korasin. Dünya matur, ay korasin. Rahmat, rahmat, rahmat. Hürmetli dostlar, kimler şoför, kimler zarulom kildi, barınızda işettiniz mi? Saat 7'den soň maşinalarını alıp gitesiken, alıp gitecekler iken, bilesiz mi? Şuna göre anları sonundan grupu bilen barıp, Ştraf sayınkıdan maşinada birisi olmasın, bir ülkeme, anatığında patıznak saat 7'den 7'ye katlı kuyarga yaramayken. Hürmetli dostlar, oğa tabat direkleri için sözde Leysen'nin abilarına bir eskili. Rofis bilen Aline, Remis bilen Vinera koysuları kızmında dügül. Propus kıyasısız. Alar koşanlar olsa kileşe mi? Lege bit hazır. Şöyle bu da Hayya. Şakır. Şakır. Tüteviz. Yaşlar bilse eğer gözüne, ışanışın bitse özüne. Siri turasın mı? Hayda siri tur. Yok senin sizden. Ha, var. Venera'nı uyatkan şeyle, yuvandırgan şey, bizettirgen şey. Я буду кратко. Руслан, Лейсен, сіздің бүгін ең бақытлы күніңіз, сіздің бүгін помощь зала, подходим. Бақытлы күніңіз, сіздің бүгін один из начала. Вот сізге бақыт күнін тілеймін, шатлық, чтобы горести не знали, несчастья вас не касались, чтобы вдвоем в печали и в радости, в горе еще, ну нет, чтобы у вас не было горя, но в печали еще как-то можно друг с другом, а вот радость не каждый сможет разделить. Вот вам, чтобы вы смогли это все разделить, чтобы у вас были разделить здоровые, красивые детки в будущем. Вот радуйте родителей. Бақытлы болыңыз. Құттықтаймын сізді. Мен тоже бүтін әйткенсілері қошылам. Шушы мұнда әйткен бүгін көп сіздер әйтілешектір. Шушы әйткен сөздердің хотя бы яртысы ғана болса дағын қабыл болса алда берсе, барлық тұрмышығыз дағын әйбет болар деп үмітләнем. Бақыт, шатлық, яңа жыл сізге. Құттықтаймын деген Венера. Құттықтаймыз.
Сказать не смогла. Üşettiler. Жылатtılar. Kapattı sarı. Mına Oline. Батыр етеп баштады, аннары башына сұқты да, әйбәлдәп кіні дәвам етіп кетті. Шылап ең бәхетлі күніңіз дейіп. Дұрыс өйте ол ең бәхетлі күн енді бүгін. Аның давамы өресіме, давамы бик матур болашақ әлегі күннің давамы. Қайтқаннан соң, күні бойы қысып берген, буып берген галстукларны салып атып, костюмларны салып атқап, тиерге батқан көмеклерні салғаннан соң еме ярым шәрі қалып. Karavot üstüge ayakla büklep oturup, kora karşı oturup, mine şu sandıkını açıp, atkırtlarını bir kırığa, tegelerin ikinci kırığa iyip koygandan soň, eymetlep sonağandan soň, şın turmuş baştana. Etiге barabız, tegi kirek, bu kirek, sen mene şaltıratmadın, sen mene yazmadın, sen tegine qaradın, senin niştep Gruziyada bu var, niştep anın bilen yazışasın, sen niştep yıklamysın, sen niştep yıklaysın, ham başkalar. Tezgire başlamasın indi bu sizin bu günü güzel, tezgire başlamasın. Mene şu şunda berem, iserekliginde uzak yürüyorsun. Indi dostlar mene sizden tekşiremiz bir tane tamam bir tekşirip alasım gider. İki tekşiru var. Birincisinden başlayayım. Örü yangavuk bulmasa da, paka pastısı bitmegen, sonra tüstege ruşkın barıyı. Birerigiz tapmadı mı? Tapsağız birisi eleyemez, zira kire gidiyor olmaya, bik kire gidiyor. İkincisi oyun formusunda bulur dostlar. Şimdi bu oyunun ismi yok. Ben buna özüm şahatımında anketire yedim. İsimlerini bildik, tanıştık, söyleştik imem. Hazır kimnin nişik yaşaganın tekşirip qarayız. Oyun formasında hazır jiberemiz, koyabız muzikaların, popüler tapşırılarının zastavkaların, muzikaların koyabız indi. Siz şuşu передачаларны tapşırılarını tanıp, qolығызны көтәріп, яма qışqırıp түгіл, alaysa şoşuğa keterge mümkün, qolığızны көтәріп cevap bersəgiz, siz bal alasız, anları sonundan netice yasıyız. Demek, anketирование. Kettik Zülfetey'de. Aline, nerse bu? Boş vakit, dürüst. Uzunuz sanatların hemen ballarınızda dürüst. Olga taba. Kol köde, kol. Av. Yok. TNT. Битва экстрасенсов. Дұрыс. Алға таба. Сәннің айтасы келе. Большие гонки. Дұрыс. Алға таба. Бұллар ұрман арасынан. Yok. Кім айтты қыдағый ма? Нишек? В гостях у сказки. Дұрыс. В гостях у сказки. Алға таба. Қол. В мире животных. Дұрыс. Yok. Но, әзгіне уточнение. Время ол, ләкин бүгін болмай, ертеге болмай, бір секундға бола. Время. Воскресное время. Дұрыс. Воскресное время. Алға таба. Мына мұнысы время. Дұрыс. Дальше. Түгел. Городок. Дұрыс. Алға таба. Тегінден оңайрақ іштілі шекелді. Давай поженимся. Ну ладно, я не против. Пусть так будет. Bu partiyi qaytarib жибергәч. Меня смотрит новый. Аптырамагыз ник аптырыйсыз? Ая. Ау!
Фу. Дұрыс, әй. Оқ дейсі орынға фу дейм екен, әйе, дұрыс. Әйе, дұрыс. Дом 2. Ау, Алине. Ералаш. Алғатава. Жить здорово. Здорово жить. Дұрыс. Сейчас скажут, кто больше всех телек. Жырлар, яра жырларыз. Нұсыңа бір бал. Дұрыс. Алғатава. Ночь пройдет, и стану я на день взрослей. Сказка придет, Сергей Супанев. и детство уйдет. 6 бала. Теге арбан етіп баралар. Yok. Devam et. Мы хотим, чтобы все на свете были счастливы. 90'lı yıllar. Дети. Как сказки. Хочешь, не хочешь, днем или ночью чудо придет. Знаешь, не знаешь, нет. Eğer de etisi de, balası da dürüst cevap gereken onlara bireler. Bonus itip yıldız. Звезда bireler onlara. Звездный час. Dürüst Algatava. Oline butalmayama sanatlar üzerinde. Вечером в среду после обеда. Zov Джунглей. Dürüst Algatava. Деревня дураков, каламбур, дұрыс. Кім өзен білдім деп санайып алыңыз бал. Әу! Comedy Club, дұрыс. 4 или 5? Таңдай бәс. Телевизор у меня на фоне работает. Я. КВН. Дұрыс, КВН. Алғатава. Контрольная закупка, дұрыс. Почтимся дегенше көрдіңіз ме? Ояны кеттіңіз. Әу, ойына қол көтерді. Қол көтергенге бал береміз. Дұрыс. Төркөйсті миллионер Алғатава. Монный переговор. Дұрыс Алғатава. Yok, to'xtamay yoshlar. Muzikal qo'ymoq. Alg'atava. Большие города, целая страна. Наша Раша, дұрыс. Айбе. Мұны сіз білерге тиіш. Вот, это песня года. Песня года, сен шул дәрежеде. Білесің мені? Дұрыс. Пока все дома. Дұрыс. Алғатава. Поле чудес. Дұрыс. Алғатава. Пусть говорят. Дұрыс. Алғатава. Сіз мұнда ма? Онсы сізге. Нәрсе? Ең бірінші болып, ұрғалап келіп кірген. Ең бірінші сериал ол Рабыня Изаура. Дұрыс, Алғатава. Сам себе режиссер, дұрыс. Своя игра, дұрыс. Смак. Достар қарадыңыз ба? Көрдіңіз ме тегі екі қыз? Соңынан кірділер бейт әлейме? Тегісі айтпиво етмекші бола қазір. Өзінің интеллекті білен қысықтырмақшы. Болла. Şu kırmızı balta görmeyeyim. Derse gittik.
Спокойной ночи, малыши. Спокойной ночи, малыши. Забыл. Столько одному, столько одному. Дрес, Алгатаба. Түгел. Сіз қысқармайсыз соң, білмейсіз соң, нешек? Туған жер, әлбәтте, туған жер. Алгатаба. Süfet betemeli var mı? Угадай мелодию, дрес. Умники и умницы, дрес. Фазенда. Фазенда, дрес, фазенда. Человек и закон, дрес. Что, где, когда? Что, где, когда? Дрес. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Без кадров. Дрес. Бармали. Тағымба, барма. Все бітті, что ли? Молодец. Молодец. Аллаға шүкір. Так, достар, қазір нәтиже жасаймыз. Әйткен едім, анкетирование деп, сіздің хаман текшіруіне давам етем деп. Кімдер бірні де білмеді, ашыланмышы. То есть бір балда olmadı деп етегінде. Әйдеңіз әлі аларға алқыштыға деп. Аларға алқыштып. Құрметті, бір балда жиі алмаған қонақлары. Мен сізді шын көңілден қызғанам. Не үшін дегенде? Сіздің бет біргіне де yol етерге уақытыңыз жоқ екен. Сіз күні түні іште екен. Білмейм, өзіңіз шынды инициативный. Білмейм, бәлки сізді мәжбүр етелер. Не болса да, әзірек өзіңізді қызғаныңыз енді. Кімдер бірні білді? Ашыламышы құлы өзіңтеріңізі бірні? Лейсан бірні білді, Алина бірні білді. Хам анда бірәу. Рахмат, кімдер икіні білді? Кімдер икіні? Кімдер үшні? Үшні. Так, құдағый үш. Кімдер дүртні? Кімдер бишні? Бишеу. Кімдер алтыны? Кімдер жидіні? Кімдер сіздің неше болды? Мына құрметті достарым, сенікі неше достым? Не знаю, не считалды. Кімдер бірні, икіні, үшні, дүртні білді, аларға оқыштыға деп. Аларға оқыштым. Мен сізден күнлешем. Не үшін дегенде, сіз керекті уақытта іштерге, керекті уақытта yol етерге үлгересіз екен. Дұрыс yaşайсыз сіз. Кімдер бишні? Кімдер алтыны? Кімдер жидіні қамандан көбірек білді? Мен бұл кішілерге етерге сөзім жоқ. Мен бұл кішілерге етерге сөзім жоқ. Суткана любой уақытында, любой каналдан нәрсе бара, шуны қарап барушы, ялғышмасам, Алина әдір енді осы бар. Алина. Һәм Руслан. Алина һәм Руслан. Бір көңіліңізге ауырала көрмәгіз еме? Мына шын көңілден айтып. Шын көңілден. Сіз біздің ең иқтибарлы қонақтарыңыз. Ең иқтибарлы қонақтарға барымыздан да күшті алқыштар, достар! Күшті алқыштар! Әлбәтте, сізге мұның үшін көмек бермеші болмайды. Икігізге бір түрлі бөлек іздермен енді мен тұрашарман енді. Руслан, әрі сіз сөз етерге жетішмәдік бетейме? Әйдер мен сені қолдырым микрофонына. Бөлектер пакетіне башым білен кіріп шумайым әлі мен. Сізге яқшы бөлек алып шығайым әлі. Рахиметтегі сөз сізге. Руслан, Лейсан, от всей души поздравляю вас с днем свадьбы. Желаем здоровья, счастья, детишек побольше нарожайте. Любите друг друга, цените, уважайте, будьте счастливы.
Sizga tilaklarning eng ezgisi. Qani, baxtli bo'linglar. Rahmat güzel. Ruslan seni utarma. Oline sen birige çıkarı. Oline çıkarı sen birige. Tak. Oline. Umma sulma. Tokta baştayım. Baştasın tut mikrofonunu. Umma sulma. On bolsun değil mi? Bravo. Bravo. Ne Oline ettim bitinde. İşlemişsin deyip. Senin belki işlerge kuralların yoktur. Bana şu şey айтверкаларына барın sen bileyim Meryem'e. O serkede başlarsan. Neydi? Ruslan. Sana da şundayrak. Balaska gupsu sana. Onsu sana. Pasadici. Ham alkışlar bizden alarga. Молодцы, dostlar. Молодцы, rahmet. Rahmet dostlar. Sizin bilesiz mi, yok mu, dürüstsüz miken, dürüst tügülsüz miken? Sizin orada büyük matır jırlavşı konaklar var deyler. Bilesiz mi? Olar mında mı? Biri demeler. Jırlasınlar mı? Hayır. Eğer de jır yanırasa biz işleyecekmiz. Nişe gidip kuşağımız kurseti geli. Hamra şu şalkıslar aslında da yaşamız dostlar. Aline. Nişe calamayız hoş tabi. Nişe mi? Flash koşmaydı ya. Minusovka bulsa bütün kişiler jırlayan hayda kapalı. Haydayın de. Jırlasın mı? Hayda. Sonra aka. Hazır tabalar böyle. Siz etkine hamda bütün nefsini iştiralar. Bütün nefsini iştiralar. Yine hürmetli dostlar, biz Aline'nin motor jırlağının bildik. Kulak şiti verengine işittik. Eğer de sizin oranızda bana şunday jırgamınga selatlı konaklar var iken bir ök şitinsini otura görmek istemem. Aysettiğim irtege sunbula. İrtege jırlarga joy bulmayacak. Bana dostlar, turam-turamda қатынның құлағын барам деген şekilde bir de bik көп туғаннар жиылған Руслан белән Лейсәнне құтларға. Әйне менә күршеләр ялгышмасам берәү генә. Күршеләргә сүзне бирик әле. Адель Лейсән, әйдәгез әле. Иң беренче сорыйсым килә Лейсән, сез нинди күрше? Siz avulda turasınız mı? Vapşı koyda? Avulda. Oysa avulda ali ol? Tuyum var. Tuyumbaş avulunda turasınız mı? Bana siz nindi kurşu? Un yaktağı kurşu mu? Su yaktağı kurşu mu? Bakşa başında kurşu mu? Kara karşı kurşu mu nindi? Leysenlerden un yaktağı kurşu. Leysenlerden un yağında kurşu mu? Demek indi siz tege kış günü kıyma aşağı karata turgan yaz günü şul yakta kanal kazı turan kurşu değil mi? Hayır. Da takarak var. Sizden karşıdaki kurşiler var mı? Sizdekinde de var mı karşıda kurşiler? Ayy. Bana karşıdaki kurşilerini tege Rusça benim dörtlü bulgaç tege bana bir resim kilip противный kurşi diye. Dürüst mü değil mi? Demek etiyaniler alanı противный. Ayy. Alar sizge противный. Siz Yine hürmetli dostlar, Mosu'yun külge, rahim ettik sizge. Ruslan, Leysen, sizni şunday matır tuykun özleşim көңілден құтлайбыз. Бүгін нешік елмайып матыр болсағыз, ғұмыр бұй шылай елмайып тұрығыз. Bir-birіңізге yol қоя білігіз, екі яға тияны да тегіз көрігіз. Ауыр сізлер әйтмәгіз бір-біріңізге. Көп-көп бәхітлі балалар ап қайтығызларының қуанышын көріп, әби бабайларını қуандырып, ұзын-ұзақ бек бәхітлі ешеуіңізді тілейбіз. Құтлайбыз сізні. Şulan mı?
Dostlar, rahmat eylesin. Hazır bizge kerek edi tağın iki konak. Bizim bu üstel Allah'a şükür big aktif. Evet bu üstelde oturan konaklarında oynayısılar gide. Onlar dağın aşkınıp tura. Tatar halkına has edebillik bilen alır bilesimin işikli oturar. Şahısları gide, bulek de vasıları gide. Yarar indi buleksiz faytsam faytırmın. Yarar indi mena bulmasa tuğanıma bulsun, dostuma bulsun, kudalarga bulsun deyip edeblilik saklap oturalar indiler. Belki alarını da bir kuzgatıp alırız. Kimden? Deysen senin yoktan çığa bizge oynarga. Ol. Haydi seri yapay olsun. Seri yapa çığa. Senin yoktan. Değil çığa. Rahibitiniz. Ben buraya var sayda. Hatice kadıydı. Bir iki üç diyor. Siz şu zaldan çıkmışsınız. Elige urundıklarga bu harifinden başlangan eyvirler alıp gelirge tiyiş bulasız. Tatarşa olsa da yarı, Rusça olsa da yarı, İngilizce, Arapça, Fransızca, nindi tilde olsa da yarı. Bari tek başlansın bu harifinden bu üstölden ostunda koydan bulsa koyda var şunu alıp gidiyorsunuz. İndi urundakla pişirata turgan eyvirler olsa, vatılı mümkün bulgan eyvirler olsa idenlerge koyuyorsunuz saklık bilen diyeme. İndi saklayıp özümüzden son. Hem tağın şol. Her bir eybirge biren birgine bal, bir eybirini bir üç tukkını alıp gidesin. İkigizge de bürüktürlü zadaniyim. Endi mene şu zaldan çıkmışığına. Biliyor ki birisinden şalbar saldırıp alıp gel. Üzegizdekin salsağız birgine bal. Şit kişiden şalvar alıp gile alsağız. Ona birem 5 bal. Dağın bak harfine dağın nindi kiyimler var hadi. Dağın. Bikini. Aha dağın. Tak eyde bulayda biz. Hadi bikiniden üstörek nerse var? Benim yol sizden itamayım biz galter. Benim şekilde bir kız yaşagan değil mi? Benim şekilde bir kız yaşagan. Rusça vermeyi turgan. Gitken diye Kazan'a okurga. Gerek zaman bulgandır indi. Bunun şul kiyimi bulmagan diye. Şunu eyte de bilmem, eytip durmayayım indi. Aya kirgençler bu tege apat elekte tedi bitkenler çoğu diye eyteler indi tege tetesine varganda indi tetesi eytedi. Koysingdem boytu yürüme. Kibitke var da büzgalter alıp kiygendi, eytkendi. Gitken bu kibitke kirgen degen sizde buhalter var mı deyip soruyor diye. Buhalter yok, yardımcısına ol yarı mısın diyeş, mina yarı nişik bulsa da imilerden evet tutsun diye diyor. İyi, mene şol. Şuna göre onu saldırıp mene kızlar takdim kırttılar bikini deyip. Bikini yaki buzgalter alıp kısıkız ansa 10 bal bula. Ansıra 10. Ezer misiniz? Ezer mi? Dostlar yardım edemiz. Lakin orunluk tiyresinden iyilmemiz hemen yardı tuğanlar. Bir iki iş başladık. Şamalak yeme. Dostlar pişirata turgan eyberni ya kağız bilen yeme. Hey, Leysen tokta. Siz bunda kuzgalmağız, siz şundan gına. Doktorlar ara oynamayla oynayı başladı. Utar, bas koy, şöyle. Sen utar. Uymana da utar.
Так. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Stop. Ой, тырыштыңыз. Ага. Так, иденнен санайбыз. Все, бұтайын кетірмейбіз. Ама бұл нәрсе сарияпа? Ботинок. 1. Бұл. Бутылка 2. Бұл. Босоножки. 3. Мұнда нәрселер бар? Бәліш. Балық. Балдақ. Yok, andaylar kırmıyor. Andaylar kırmıyor. Блюдце, мында 4 oldu. Jide. Buket. 8. Banket. Butanetka. Әлді нәрселер біліп қойта мекен, мен yazып қойығыз әрі. Bu 9 oldu değil mi? Broş. Un. Bakal. 11. Бабочка. 12. Бумага. 13. Булавка 14, бала 15. Все. Tursun cəmə. Tursun. Hazır sizdən sanıyız. Так, ботинок 1, босоножки 2, бутылка 3, bu нәрсе? Boş giyme. Ладно, boş giyme, umno. 4, buket 5. Balıklar. Balıklar, түгіл balık. 6 блюдце 7, бумага 8, бабочка 9, бәліш 10, бұрыш 11, бакал 12, батарея 13, баба 14. Так. Счет 14'ke 15. Doktoru. Сними. Болды сәрия түгіл. Так, кеттік. Қалдар басын ашкені. Болды, орынан аутыр емі. Так, баланы да емі, Венера рахмет емі баланы. Бұнда қоты болашақ. Так, сізге яңадан 10 секунд уақыт берем. Қоя біздің бикини, қоя біздің брюки, қоя біздің бюстгальтер. 10 секунд уақыт башлады, бір кеш кеттік. Что они? Maylana bitme. Bunda balağa dinleyiz. Bala dalırız değil mi? 10, 9, 8, 7. Бумажник. Все. Bunda stop. Bunda balon alırız değil mi? Balon alırız. Sanaptırmayayım. Nasıl anlayayım eydi? Yok, sana biz jingde. Bu jingde, bu действительно jingde. Deyip toqta. Siz bu turğu sarımında. Dostlar kim jingde? Seri yapama. Rina tabi biter değil mi? Yangadan 4'ne. Rina tabi mi? Yangadan 4'ne koştular mında, yangadan 3'tegine koştular. Timboli bir bal kimiydi deysiz. Ana dostlar, bütün bir kişi de oranından kuzgalmay, bir kişi de mında kelmey. Ana dostlar, siz gene şulay deb oylaysız. Oyundan birinci ürüşü Ирина Гахаримда, сейчас заговорю по-русски. Первая часть конкурса не считается. Кто первым все это отнесет, тот побеждает. Кетті қайда? Бір кіші мұнда келмей. Барбысың орынына. Әйді. Уадасы түгіл, шүрес түгіл. Айт. Ora. Ana.
достар, кім ішіңде? Құда деп ойлайсыз. Шираттағы мәртебе сізге әйтем, Ринат абай, зинхар үшін ашылығына көрмегіз. Уйынның екінші өліші керек түгіл еді. Сізден қалған әйберіне мен жиштіріп жүрмем деп өзіңізге генә жиштіртіп қою еді ансыйме. Әйді уйынның бірінші өлішінің нәтижелері бойынша біздің жеңуші Сәрия Пахаманың команда салқышылар. Рахмет. Рахмет. Орындарыңыз алыңыз, тойынды. Өлең ясыйсым келе. Бұл қарифіннен қоштарманды іздедім, табалмадым. Қам қолыма іліккен әйберге исем қоштым. Bir әйбер deyip. Bir әйберім зирерсізге дейім, шының үшін. Ey dostlar malatsı. Oyuna sipiştim ben, hazırlandım ben de indi. Все. Abız. Basın dostlar şu ürüşünü başlayalım. Her bir nikah bayramlarında halkımızda oturgan көркем tradisiya bilen. Regelikten halkımızga nikahka kelgende Құда-құдағайлар өзләрінің байлықларынан, моллықларынан bir өлеш етіп, her вакытта да күчтәнешләр алып келгеннәр. Бүгенге бәйрәмдә дә, бүгенге мәҗлестә дә хөрмәтле Құда-құдағайлар үзләренең күчтәнешләре белән алкышлап дуслар, каршы алыйк әле. Құда-құдағай, никах күчтәнешләрен кызлар, рәхим итегез. Алкышлар дуслар, көчле итеп, дәртле итеп. Yakın görüp jıyılgan sizini dostlar, dostlarsız yaşap bolmay bu dünyada. Turmuş matur bola, ul dostlar bolsa, yakın tuganlar gel yanında. Hürmetli dostlar, hürmetli tuganlar, sizin karşınızda Құда-құдағай күчтәнешләре. Күргәнегезчә, әлеге күчтәнешләр парлап каклаган кызлардан, парлы чәчәкләрдән, парлы икмәкләрдән, парлы пироглардан тора. Хөрмәтле кунаклар, никсен туйга килгәндә күчтәнешләрне парлы-парлы алып киләбез. Әлеге тормыштан Руслан белән Ләйсән мәңге тигез булып, парлы булып үтсеннәр иде дигән теләгебезне аңлата ул. Хөрмәтле кунаклар, никсен бәйрәмгә килгәндә кызлар алып киләбез. Күргәнегезчә, белгәнегезчә, кыз җирдә йөри. Кыз суда yüzә, кыз һавада оча.
Тұрмышта түрлі ауырлықтар, қиындықтар келіп туа қалса, Руслан білән Лейсен аларны керек екен жерден, керек екен судан, керек екен хавадан әйленіп өте алсынлар еді деген тілегімізді аңлата ол. Құрметті қонақлар, әнік соң бейремге, үштенішке шек-шек алып келеміз. Көргеніңізше, шек-шек оқ кесеклерден тұрса да ол бір бүтін. Руслан білән Лейсеннің тұрмышы да шек-шек кесеклері кебек, сүйініштері, шатлықлары, бик уақ қына машақаттары білән шек-шек бүтіні кебек, тулы, тату, тегіз тұрмышта тәшкил етсін еді деген тілегімізді аңлата ол. Құрметті достар, халқымызда икмәк болса, жыр дауы деген қанатлы сөздер бар. Табынлары бай болсын, мол болсын, икмәклі болсын деп, икмәклер алып келдік. Бүгін беріде маңыршы бір-бірсі білән таныш болмаған. Таныш болса да бір-бірсі білән туған болмаған. Икі ғайле мәңгілікке дуслашты, туғанлашты, татулашты. Әйді туғаннар арасында қонаққа ерішу деген көркем ғадет бар. Енді біз достар қонаққа барғанда өзіміз көштенешілер алып барға яратабыз. Қонақлар келесін білсек, тәмлі көштенешілер алып келеміз. Алға табада оралашып бір-біргісіне hürmet etip yaşasagız idi. Hürmetli Rinat abi, Fevzi apa, Rüstem abi, Ruzil apa, Kudağaylarına, başka dostlarına, tuğanlarına ıllağın için Allah Teala özünüzü de ıllasın. Boylığınız, mollığınız, her şey ortasın idi. Yani alkışlar sizge. Dostlar, tuğanlar isminden tağın bakar, rahmet bulup yarayım. Ayda kızlar tağın bakın, ayda tağın bakın sen yani. Alkışlar bilen uzak yani. Kuda kulağıyım. Güçlenişler. Canığa gitmeyi bir kuregiz, ömür kayarlı balık seylerim. Rahmet kesiri bitsin her kuregiz, ayrı hasretler ötsün eğlenim. Tuğandım aşağıları, Güçlenişleri de güçlenişleri. Ya bu yakta oturgan jigitler tüge yakta oturgan jigitler de menen kızları da güçlenişke olsa deyip oyladılar. Ben özüm şu ayda oyladım. Eşimdeki dışımda dürüsün etip yaşırıptım. Hürmetli dostlar, tağın motor tilekler, tebriklevler, jitkeli gele Ruslan bilen Leysen hürmetine. Ranif abi bilen Firdani yapa, haydalı ol bizden. Onlar biri de rahmetli söz sizge. Hürmetlilerimiz, Ruslan, Leysen, sizin bugün en baxatlı gününüz. Sizin için konularımızdan şuşa nikah duyuğuz bilen kutluyuz. Sizge uzun ömür, nıq selametlik, baxat, şatlıq, tegiz ömür tileymiz. İki yakınında yetiyenisini tegiz kurup, tuğanlarını da anlatmışı, konaklarga girişliğe nasip olsun. Kutlu olsun tuyuğuz, ortak olsun yolağız. Misal etip süderlik, natur turmuş qurğuz. Sizge en izgi tilekler, huzur baxatlar tilep. Biz. Olsan ise sizge sağlık selametlik. Sağlık selametlik olsa barısı da bulur. Ağırlık bulmasın. Alğanı satıp alırsınız. Amin. Rahmet, şıl көңілден болған матур тілегіңізге бек рахмет. Құрметті достар, міне Руслан білән Лейсен қауышты бит енді бүгін шулай бит мәңгілікке деп ғайла қардылар Алла берса. Енді достар, сіз оларның танышу тарихларын, мәхәббәт тарихларын білесіз ме? Білесіңіз киле ме? Киле дилер. Әйе, киле дилер. Ике кіші айтты. Қалғандар бәрәңгіне бек ұшатты. Подсказки осама, шындырысын айтсын. Шындырысын айтсын, көңілдегісін айтсын. Руслан құрықма, біз мұнда, есішті айырыбыз. Отыр сен, отыр. Мен әзгілі сұраулар беремем, достар, әйде білесіге келген информация болса, сіз де сұрарсыз. Так, Руслан татарша аңлысың бетеймен? Әзірек кені аңлысың. Сен Лейсенні ең бірінші көргенде очты көрдің ме, фотодан көрдің ме, телевизордан көрдің ме, қоян көрдің ме? Интернеттан. Интернеттан көрдің. ВКонтактеден ме? Айып, шundan көрдің.
Сразу шаптың инде. Senin көңіліңе нинди бірінші ой келді? Нәрсе деп ойлап қойдың сен Лейсәнні көргеш? Сен ана Лейсән екенін біліп көрдің ме? Или случайно лекті бұл сена? Неше бұл? Случайно лекті. Случайно лекті. Янлары сен добавить в друзьяға бастың инде ме? Ол сені сразу добавила ме? Бірнеше күн көттірді ме? Так, тоқта. Лейсән. Күннердің бірінде сена исходящие друзья, Руслан Гаязов мы? Гаязов хочет вас добавить в друзья, деген хабар келіп түсті. Сенің действие. Bir kişi bilmeyen neydi? Aldala. Motor etip size. Motor etip, ne motor çıksın? Vay, bana mikrofon ettim. Eydi sen. Sen друзьяға сразу добавила, бірнеше күн күттірдің ме? Hatırlamıyorsun. Vah. Бұлай дұрыс болмаса да ярай. Міне, сен де аның сразу страничкасын қарап шықтың енді ме? Қарап шықтың да, бұл жігіт сені ұшады ма шындау? Или так себе? Сначала так себе. Сначала так себе. Қойшан ол уже не так себе бола баштады сенің үшін. Так, сіз қойшан көріштіңіз бірінші мәртебе? 6 ел элек. 6 ел элек. 6 yıl Ankara'da kişi yaşıyor diyeceksiniz tabii. Koydan indi обстановкада oldu indi bu. İnisiyatorı kim buldu şunu? Ruslan. Неужели Ruslan? Все, bu adam sizden ortak durmuşta papalı birinci hem sonlu inisiyativası indi. Tak berip tur alana. Berip tur. Koyda buldu bu şu. Nindirek обстановкада. Во дворе на качелях. Koyda bu? У меня во дворе на качелях. Avulda mı? Yok manda, Polanda. Eski Polanda. Siz aldanam şıraşasını bilip geldiğiniz değil mi? Şunda şıraşabız, Kaşili'de şıraşabız deyip. Biriniz ettiğinde ben tuygul atınıp turuşakman diye. Yok anda ateş buldu. Ateş buldu? Ateş buldu. Tamam, et buldu. Siz Kaşili'ye binip koştunuz. Beleke git. Demek siz birinci svidaniye işe oldu sizin, işe oturdunuz. Ruslan Лейсән hem böyle gitti. Раньше у меня была собака. Йосик. Я гулять пошла с ним. И вот мы встретились. Так. И Ruslan Шарашавашага собаканы сен заткнули, değil mi? Получается, ты собаку поменяла. Нет, собака с нами была. С вами была. Yarar. Әміне, үйленішу тілегі қойсығыздың башына келді бірінші мәртебе? 2 kız бірге. Отырадыр егіз бір заған. Арадығызда тіге шурик киносында күліп. Тоқтадығызда. Все, ана давай үйленесің. Шулайрақ бұл нешік болды ол? Yok, просто... Ну, Юр. Просто... Встречались. Я... У меня как бы инициатива была Руслана познакомить с своими родителями. На этот же день я познакомилась с его родителями. Через неделю мы познакомили наших родителей. Как-то спонтанно получилось. Bu sanat tağına oldu bu sana paşam. Bu paşa olarak oldu. Yülde oldu. Yülde oldu. Yarar. Dostlar sizin bir nese bilesiniz ki lemalar turunda. Ciddet dursun mu şunun bile? Ciddet dursun. Böyle soruları var mi? Siz özünüzden gelgen, eğitesi gelgen informasyonlar çok mu alayı bu? Ruslan, eğitesinden sorayım öyle. Nesin? Leysen'e bölekler yasaldım son hali. Birinci nerse verdin sen? Nerse? Şeşek verdi. Sen ninci şeşek verdi? Розовые розы, Света Соколова, имя. Так, розалар яратасың әлі Лейсен? Шулай деген егер. Көзәтін шулай дейсі, дұрыс, молодец, дұрыс жауап берді. Достар, тағын кімдер ярата розы? Siz yaratасыз ма розалар? Mutlu tayak yana gelip olmayı. Yaratasız da iyi. Kızlar, siz yaratasız mı? Siz de yaratasız mı? Aha, anlaşıldı. Hürmetli, süyüklü zatlarımız, hazır biz sizge rozalar bile gideriz. Sizin için bir kışak roza çiçekleri bilen Zülfiyet Samat şarkısı.
Hürmetli barlar, bir-biringizge bulak bulsun go'zal. Roza şeşkeler degan. Şeşkelerinin bar türlüsü, bar sarısı, akıları. Beyremin bilen kutularga, kira kızlar, kira kızlar. Roza şeşkeleri, roza şeşkeleri tutup gelir beni yanlarına. Yarattığını anılarsın göz satsan dayılarına. Kabul etsin şeşkelerinin oksinalı kızların. Öyle gidem şeşken bilen yüreğim yanakımlara. Güzel şeşker benim dilsiden üşüm özüm sima anlatırga yarattım kışın razı şeşkelerim tutup gelir beni yanlarına. Yarattım anlarsın göz satsan dayılarına. Kabul etsin şeşkelerin oksinalı kızların. Böyle giden şeşken bilen yüreğim yanakımlara. Yaşırın hislerini razılar siler dile. Benim ihlas süyüveme şahı çeşkeler, şahı çeşkeler. Razı şeşkelerim, razı şeşkelerim tutup gelir beni yanlarına. Yarattığını anılarsın göz satsan tacılarına. Kabul etsin şeşkelerin ağzınalı kızların. Öyle giden şeşken bilen yüreğim yanakları. Yüreğim yanakları. Zülfet Sametov. Rahmat. Haydi dostlar, mana şu şeşekler temasını devam edip sözümüzde Ravil bilen güzelge birgeli. Rahmetimiz. Дорогие наши Руслан и Лейсан, от всей души мы поздравляем вас с этим замечательным днем, днем вашей свадьбы. Хотелось бы пожелать вам долгой, счастливой жизни. Но свое счастье, свой семейный дом нужно строить в первую очередь на доверии. Доверяйте друг другу, слушайте друг друга, услышьте друг друга. Вы должны понимать друг друга с полуслова, с полувзгляда. И тогда ваша семейная жизнь будет действительно счастливой. Но самое главное, не забывайте своих родителей. Любите, цените, уважайте, слушайте, прислушивайтесь. Это ваши первые помощники. Помощники в воспитании ваших детей. Вас самих еще тоже надо воспитывать. Вы только начинаете свою семейную жизнь. И дай вам Бог, чтобы у вас было много детишек. Любите тоже их.
И так как вы будете любить своих родителей, так вас будут любить ваши дети. И будут относиться к вам также с любовью. Счастья вам, дорогие. Любви и долго-долго семейной жизни. Поздравляем вас. Рахмет тілектеріңізге, рахмет шешектеріңізге, білектеріңізге. Олейне жырлағанда иқтибар еттім шулай бейді. Аннары Зүлфә жырлағанда көбігіз қошылап отырды теге, сөзін білмеген кіші былай деп отырды, кімніңдір аяғы былай деп отырай деме. Ақырысы барымызды залны яңғыратып, өз-өзімізге Руслан білән Лейсенге бүлек ясарлық штеганы югаладың, ай. Он еще не отработал. Не кормите его. А то он пить не сможет. Хурмат достар, аш көргеш жылайсың. Қазір залымызды яңғыратып бірге жылаймын әлі. Жоқ. Бірге жырлап алайық әлі. Қазір Зүлфәт қояр түрлі жырларының, популяр жырларының минусовкаларын. Әгер де шушы жерні танып, қолығызды көтеріп біргіне көплетін болса да жырласаңыз, сізге бізден нәрсе бола? Бүлек бола, әлбетте, бүлек бола. Зүлфәт әзірмісің? Актив бірге жырлайбыз, ойында кімдер солист болашақ. Әйде Зүлфәт, кетті. Кім таны, кім біле? Рахмет, шираттағы жан. Жабысыңдар бей? Жырлар. Айда. Жейдерге сүйініп, қызылдан киініп, бақшамда өсәлер, şiyeler Bizge göz salırız Sırlanıp kalırız İngmadur Çırlıyız Rahmet. Yarından bana kendini unutmayayım ha. Biz fakat sizin üstelmeye jılap tırgıyın dedirler, kozak şey yeme. Koz kalsa aslında sizge de gider, boşulmağız. Bırakalım gider. Konuşabilir. Diger. Hey, Maros, Maros.
Очень поем. Коня белогривого у меня жена, ой, ревнивая, у меня жена. Я приду домой на закате дня, обниму жену, напою коня. Я не знаю. Напою жену. Аплодисменты Павлу и Ирине за роль. Рахмет. Широта жүрміз. Бұның татаршасы бар, утмончасы бар. Эх, молодчиюз. Жігіттер жығылымыз еді. Ruslan jırlamayımız mı? Ya postemle. Dostlarım uydu güle bildiğine gülüm. Bu yanında yemin takmimli bol devemim. Yüreğimden yanıları. Hırmadılsar, bir yaş yaşasaklar yaşakkanda birini jırlagan kul şapkanlar. İkini jırlaganda kirip gitken kul şapıp çıkarganlar. İşinçisin jırlaganda kirip gitken yamadan kul şapıp çıkarganlar. Şakkanda itedi, zinhar için kul şapmağız indi, jırlatmağız indi. Ordum bittigeş, ostan biri kışkıradı. Jırla, jırla, jırlarga yüreğinçi jırladı bitedi. Bütünümüzde jırlarga yüreğinçi jırladı bitedi. Tamam Barsen. Evet, gün kodağına soğutturgan jırlar. Yakınlık tutun mikrofonu. Saklanıp para duymazsın zifa bu yeni sırada. Duymazsın zifa bu yeni sırada. Unutmalı çabarına demek uyuya baslara. Unutmalı çabarına demek uyuya baslara. Заявка принята mı? Заявка принята? Принята. Надо шахаря, ведь не рассказал. Dostlar maturca iyi. Tamamlayımız başladı. Süzlerim var, kim yallavan kungel türemni. Oyga barıp oşam yüreğimini, oy tapşırsın sina sırrımını. Oh
барабанчы іштен кеткен дейін. Іздейлер барабанчы, іздейлер табалмайлар. Міне енді бүгін концерт. Хәзір концерт дегенде тапқаннар дей барабанчы. Репетиция ясап тұрға вақыт болмаған, сразу шығарып отыртқаннар да концерт баштанған көз алдынан кетергіз. Зур сәхне. Пәрделер қошылып кете, анда 200 2 метрлі. Қойсында скрипка, қойсында мандолин, тірлім. Дирижер таяғын болғай башты. Бүтін оркестр ойны, бір заман дирижер тұқтай, бүтін оркестр тұқтай. Бардик барабаншығына. Бәрі да. Күшке қоу жеттім деп етеді. Молодец, қоу жеттің сен. Молодец. Әйбет. Зіфет бітті мәлі, бар мәлі? Әйлі. İyi dostlar, netice yapsaydık. Zülfet biz neşe yer koyduk? Neşe yer koyduk? Altına mı, beşte mi? Şaktı koyduk. Kim bütün jırga da jırladı? Andılar yok. Kim beşte bildi? Alar bildi. 8 jırdan bir şeysin bilgenler. İyi dostlar, demek bizden jır konkursunun jengişçileri deyip şu 2 mülayim hanım Elfiye bilen Zülfiye malar. Elfiye hanım ham Zülfiye hanım. Endi dostlar aytgan edemin bizden nese bo'ladigan edemin bo'lak. Endi motor jirchiga, motor jir boshqarishiga eng zo'r bo'lak bu narsa. Alqishlar, aplodismentlar. Endi narsa bo'lmaydi. Endi ana shu sham alqishlar ostida Elfiye par, Zülfiye par. Sizni de Şembiriga hem sizden başka da motor jir işitesi kile barlıq qonaqlarına alqışlar alqışlar deydi. İndi jırlamağandan indi gitmegen eydi. Dostlar yani şulayrak bulasın şamalaman emindi. Bir şek gelip alır jırlıylar digeş. Tu iştim eden bu iki. Aka üzeri bilmiler, eli baka bu turda üzerinin jırlı yaşakların. Jırlıp gitmeseler joğarlıydı digeniydi merak etmediniz değil mi? Jırlığa kirişken şey en birinci rahim etip üzerinizin motor direklerinizde işitkirseniz idi. Şun көңілден, шушындай мотор тойыңыз белән, никах көнегез белән котлыйбыз. Сезгә озын гомер, сәламәтлек, тигез тормыш, әти-әниләрегезне хөрмәтләп, туганнар белән аралашып, күп итеп балалар үстереп, үзегез картайгач та шуларның игелекләрен күреп, шундый мотор туйларын ясарга язсын. Тигез булыгыз, бәхетле булыгыз. Анын теги bu электронный сойлау урнасы шикелле дейи бар. Распознавай ете турган ким берген, ким бермеген. Шуңа кайфлишек. Исти түгелме? Бийиси келе баштамадымы? Мына достар, бию дегеннер имен менем кабат әйтермен дигенем тегиден өстеден мылсында да башында онту жибергенмен. Менем рахмат әйтәсем килә. Һәрбер биюне бийген кызларыбызга. Рәхмәт. Кайбер биюләрне биеп, аннары табынга шит кеше килеп утырмасын дип саклап утырган апаларыбызга. Рәхмәт, ишек төбендә басып торып, бер шит ят кешене кертмәгән җегетләр, сезгә йөз рәхмәт. Әйе, сәм янда сөйләшеп кирдем. Анда бүтән кеше килмәячәк, шуңа күрә киләсе тәләбестә матур итеп бергә
бейсекте болыр Алла берса. Енді достар, Абдылнұр абай білән Найляпаның матур тілеклерін ишетеп өтегелі. Әйдеріз. Руслан, Лейсан, құттым сізні. Құттымыз сізні той бәйрәміңіз білән. Сізге алдағы тұрмышыңызда тазалық, саулық, сәлемәтлік, зор мәхәббәт, алға таба екі яқныдағын тегіз етіп, әтиәнелеріңізді туғанларына берген болса, бірге көңіл етіп яшарға ясын. Мен шошы тілеклерге қосылам, бәхетті болыңыз. Benim kızlarına şakırasım kile. Birev, ikeo, işeo, dörteo, bişeo, altı. Siz kızlar? Şakasız mıydı? İşeo, alır şakalar. Siz yok. Aha, siz de şakasız. Alır şakalar. Ne güzel kızlar, şey güzel. Sen senin de şakası mı? Ne şaka? Şak. Paş, Adel. Hadi bakayım. Yigitler kisenizdeki ibirlerini uşatınızlar yeme. В карманах еще не оставьте. Не оставьте ничего. Берем икем, еще дуртел, еще алты. Жиде. Так, Паш, встань. Күзалдара көтерегіз. Бұлай. Қазір бұлай бұла. Қызлар, құлларыңызны егітлерінің кісілеріне тағасыз. Мұсы мұнда? Ала, бұрылма. Алай түгілейді, ешіп басып. Сен бірсін мұнда тағасың. Все, кармашка нет, что ли, есть? Все. Эйбәтләп. Мұсын тоже. Жігітлерінің құллары ортта. Руки назад. Так, эйбәтләп дадынла, ямы дадында. Тық. Олина тық. Тағасың. Бірсін мұнда. Все. Бірсін мұнда. Эйбәт. Бірсін давай сюда. Ого, Руслан, уран жетмей давай мұнда. Так. Добрая душа. Қазір достар көз алдыра кетергіз. Орысша сөйлесем болар мүкен соң үйде татар шағына сөйлеймісің. Бұлай. 2018 елінің 29 август кеше. Руслан білен Лейсеннің бір түркім туғанлары, достары, яқынлары әйдегі сәлі. Ертеге бейт тойға барасы бар. Оларға бір бүлек қорап қойтиған едіп кеткенлер кебетке. Ең бірінші кіргенлер алар әсін кебетіне. Есеміңіздің шегелі. Хам шында күнлары мұндай әйбір тапқан. Қорағыз әлі. Русланнан бейт қазір үйленгеш күт қошырға да уақытты болмайшақ. Әйде міне шушыны бүлек етейік әлі. Тұтығыз әлі қорағыз дейі ол. Қазір қыздар бір-бірсіне берелер міне шуны. Передают друг другу. Әйде. Кеттік. Дәр. Все. Патламағыз емі, чтоб все видели. Міне шулай болды. Міне шулай тұттасың. Алай теп тұтман десен әні. Гүлнары. Гүлнары тұрсын. Тұрсын дальше. Тұт. Полина тұт. Полина тұт. Әйде, все, хорошо. Айбәт. Дүріс етеп тұтмайсыз сені. Қыздар, мәға нешек етеп бош бармағыннан. Бош бармағыннан тұтсан нешек болайын ол. Алай болмай, Валина. Алай тұтмай, дүріс тұт. Бұлайрақ тұтын ешмасам, әйде. Все, Росай бұрылма. Шулай ғына тұр. Әйде, мында менден жүреймін әлі олай.
Әйдә киттек. Ышыннан ук тутма. Мурта бер тирәсеннән тот. Менә шулай әйбәт. Әйбәт. Булды. Я чиресту. Кай, бер. Әйдә, туттым, әйдә, тот. Дальше менә шушында китте. Шушында китте. Всё. Әйбәт. Әйбәт ләйсәнлектер әйдә. Теге таяқны дип әйтәм яме. Всё. Киттек. Ага, кит. Әйдәле. Килдеме? Келіп жетті. Исемің нешеге әлі? Эльмираға келіп жетті де. Китеге зинде, мұндай бүлек боламыне. Қойығыз обратно прилавкаға де кеттік. Обратно прилавкаға. Киті. Әйді. Теше. Осылай, я. Так. Хорошо. Бара. Все, Паш, нешесең. Так. Мына нешек үйрәніп біттілер. Әйбәт, бұлыңды шығарма алға, шығарма, ярамай. Бұлыңды қой, артқа қой. Ага. Сәрі апа, нек шығарғаны өкіне отыра. Айы. Все, мына бейт. Все научились они. Мына бейт, нешек. Ага. Так. Болды. Барды, келді. Қазірінде қонақлар аптырай. Мына арабайлабы аптырайме. Мұның ақыры нәрседен сондай, вроде бы. Барды, келді, қызық жері нәрседе. Вроде ойын бәткәш нәтижесі бұлырға тиіш, үток бұлырға тиіш бітін деме. Ойын бәткәш қызық күді тұрған орны бұлырға тиіш. Мына достар, аның қызық жері қойда, мына мен ойын бітті деп бірнеше тапқыр айттым, бірнеше қызны қарағыз, қолларын алғанлар мәлі қаман. Мына пассы салынмаған. Енді достар, ойнадығыз, тұрыштығыз. Қазір енді жеңу үшін ашықларға керек, приз біреу гіне кіса жедене ұшыға көре бұлай бұла. Қазір музыка баштанғаш, ширатлашып бір-біріңіздің битіннен увәсіз тігінде бара, мұнда келе, музыка тұқтағанда кімді қала, шыл шығып бара. Зүлфәт, әзір мүсін? Елмері сен баштайсам. Кеттік музыка. Башта тігінде баршы, мұнда келсен еме, бір әйбәтті увәсі еме. Все, әйбәт. Так, Лейсан балда жетішмәдің. Рахмет дәмі, отыр дейсен. Сен башлайсан, пашқысын үшін айып. Так, Рафисави жетішті ме, ма? Вроде yok, Рафисави, рахмет бекзір. Сен башлайсан. Так, әйбәтлі басылыз ема. Так, жетішмәдің. Рахмет, бекзір. Сен башлайсың ема. Так, рахмет. Көптегеннен о жетішмәдің. Рустам башлайсың кеттік. Так, жетішмәдің, рахмет деме, рахмет, башлайсың кеттік. Эй, я, нечестно, давай. Ё-ё, шықпесам. Так, все. Паша отмазался, болды, рахмет. Дальше сен башлайсың кеттік. Так, жетішті, рахмет. Рахмет. Так,
Gülnara yetişmedi. Rahmet, başlaysın. Bittik. Yetişmedin boğaysın. Rahmet. Tak, devam. Ey. Oyna. Так, все. Олине başlaysın. Олине. Ya, stop. Dur, no bulay bulmay bitineceksen. Bulmay. Bulay bulmay, Oline'yi bedlep gittik. Tak, Oline yetişmedi. Bir sebebi var ya. Все, Zülfet bilmesek olur be. Gittik. Boşa otururuz. Beyren devam edin. Hürmetli dostlar, burası mı? Köptenden görüşmegen iki dost hışırışkan. Hisler taşı, hisler orgay. Ne bizden bir kişiden milyar indiken işte. Ne belki şiitinse nelerdir. Biz alarda bunda karab yaltıp durmayayım mı?
боксарға алдамын кейдеп жуашы стадыға қаңғырып ері тұрған ысырадым башқұрт қызы қаңғырып ері тұрған ысырадым башқұрт қызы сәрақатлары біздің байға безген қымызы Шырадым маржаға, туда-сюда ери тұрғаш, полюбился маржаға. Маруся бит білген едім, оказалась Милюша. Улы Милюша болғанға, олдыман қаттылыға. Топтар болғаш топтарға, қойдам да тарыстарға. Алдамай яшейміз біз қозанда, опылы лалалай, өткен сайын балалай. Дорогие гости, в первую очередь я бы хотела, наверное, сказать большое спасибо, что вы позвали меня на такой красивый шумный праздник. Вам бы хотелось пожелать большой взаимной чистой любви, гармонии в семье, взаимопонимания, чтобы вы вместе шли в ногу со временем, чтобы вы не ссорились, жили душа в душу и были счастливы. Руслан, Лейсен, сізні шын көңілден шышы матыр береміз мен құтлайым. Сізге... Мен бек шат, сіз бір-біріңіздің топқаныңыз үшін. Бір-біріңізді тауып, қауышып, тұрмышыңызды бірге бейлерге ұйлағаныңыз үшін. Мен шексіз шатмын. Келешекте бір-біріңізді бәқітлі етіп яшайгіз, терек болыңыз бір-біріңізге әр уақытта да. И келешекте, надеюсь, ғалилер білен дос боларымыз, қонақларға ершіріміз. Балаларны, чтобы мен сізге қолдырып алам, сіз менға қолдырып аларсыз. Омен шай болсын. Сен еркерек түгілміз сушайны. Еркерек түгілмі, нормальный мужик. Қара, метрді алып тұрды. Құтлайым сізні, шын көңілден. Сонда көрген кіші бүтірі сөндірсесі бар. Қолданы күші қалтырайым. Лейсен, Руслан, шын көңілден ұйқыныңыз білін тәбірейдім. Сізге еңелік бәқіт тілейм. Bir-birinizni yoratib, sonlab turgan nasib bo'lsin. Руслан, Лейсен, сізні шушы матур күнігіз, истәлеклі күнігіз, той күнігіз білән тәбрик итәм. Сізге бәхет, шатлық, тигезлік, ғойлә бәхеті, бір-біріңізні сонлап, барлап, хөрмәт итеп, яратып, яшәргә насип булсын. Бәхетле булыгыз. Хәзер минем җырым яңгырап китер сезгә бүләккә. Сезгә каластымы? Сезгә калырга. Сез утырыгыз. Кирәк икән минем сиңа сагынуым. Сине кебек мәхәббәткә баглануым. Гомер буе сиңа гына.
yüreğini bir eylemik yaşlıgilerin Udeyle udip günelime bu mümini homan dilirde Uynat ele uynat garmonunu garmon mağlarına dijite Şul mağlarda benim asıl yarım Jarım ile jeyip kışağı Garmonunu Tauğa olup mene garmonunu üzü bir kaşın Udeyle udip günelime bu mümini homan dilirde Uynat ele uynat garmonunu garmon mağlarına dijite Olsun yüreğini düzelir deyip belki yarası Garmonunu belen iseplene uzan yıllar ömür arası Udeyle udip günelime bu mümini homan gelirde Uynat ele uynat garmonunu garmon mağlarına dijite Udeyle udip günelime bu mümini homan gelirde Uynat ele uynat garmonunu garmon mağlarına dijite Udeyle udip günelime bu mümini homan gelirde Uynat ele uynat garmonunu garmon mağlarına dijite Udeyle udip günelime bu mümini homan gelirde Uynat ele uynat garmonunu garmon mağlarına dijite Uynat ele uynat garmonunu garmon mağlarına dijite Garmon mağlarına dijite Бақытлы болыңыз. Алинеге алқышлар. Рахмет, Алина, рахмет, молодец. Теге ике қара киімді қыз шоқтайдылар ақыры шекленdiler бой. Шекленdiler. Енді құрметті достар, тілектер, тәбриклеулер, жеткілішін сөзімізді құрметті Рушани апа білен Фәрит абиға да беріп алайық. Leysen, Ruslan. Mында бүгін айтып кеттілер енді. Сіздің бүгін шатлықлы, бақытлы күніңіз deyip. Шынап та шундай күн, ләкин бүгін сіздің бик жауаплы күніңіз. Бүгіннен башлап сіз яңа тормышқа аяқ басасыз. Алда хәзер сезне зур җаваплы булып китә. Менә безнең моңарчы Лейсән әтияни кочагында, абыйлары янында, туган апалары белән бергә гөрләшеп, алар кочагында яшәде. Икенче гаиләгә юл аласың инде Лейсән хәзер. Анда инде ярый белгән кешеләр икән әле. Үзебезнең кешеләр дип әйтәм инде. Алар да сине якын итеп кабул итәрләр. Biz Ruslanны кабул иттек, бик шаттык. Беренче күрүдән үк бәхетле булыгыз. Менә ул тормыш шул кадәр кыска Лейсән, Руслан. Шул кадәр кыска. Менә безнең өйләнешкәнгә 38 ел быелыймы? Үтте дә китте. Яшь вакытта төрле чаклар була. Авыр сүзләрдә әйтәсе килгән вакытлар була, кызу чакларда була. Бер-берегезне туктатып, бер-берегезгә индәшмичәрәк, берегез әйткәндә тыңла, шиттәрәк, теге сүз әйтмичәрәк торсагыз, юл бирсәгез, әтиәниләрегезне онытмыйча, ике якны да якын итеп,
бақытты yaşayбыз, яме. Сізге біз бары тек бақыт тілейміз. Sen etkenden kursulam indi men. Şulay ektekçilerge kursulam. Baqatlı bulağız tegiz tonur itigiz. Gana sol selamet bulağız. Leysen kışkineden көріп біліп өстерді менен. Ол меңа бик якын. То полянада булайдык, то Туймышқа кайтып китәйдек автобусга отырып. Гел минем аяк арасында шуалып йөрейди ул. Шунда яраттым. Һәм Руслан синең нык кулларыңа тапшырам. Гел якты булсын юлыгыз, якты булсын уягыз, котлы булсын никахыгыз, котлы булсын туягыз. Бүген дөнья кыйынгандыр ак-пак карга, ак нурга, бәхетле тормыш тили ул Лейсәнгә һәм Русланга, бәхетле булыгыз. Hürmetli dostlar, hürmetli konuklar, indi bana şuşa motor tileklerden, tebriklerden soň kuşulası kile motor jar bilen. Rızıklarınız temli olsun, motorcular bölek bulup olsun hadi. Zülfet Samatov'tan. Zengeri gökyüzünde dostum, balkıttırgan yıldızı şekilli. Yaş gönülmesine ezeli, seni küteminim söykümler. Yaş gönülmesine ezeli, seni küteminim söykümler. Damarkanda su, damarkanda dostum, işitetsin sayrey sandığı. Minde jırlıyman bilen berge, yüreğimde kaynar hisuğaş. Minde jırlıyman bilen berge, yüreğimde kaynar hisuğaş. Yıksam yüzünlerinde, sen durasın benim karşımda. Kusudasın şakırasın kebekmine, senin aşında parasında. Kusudasın şakırasın kebekmine, senin aşında parasında. Canım bizden uğram boyla bozasında, ufakası yürek yaranı. Yırmatörüm gitsin bizden uğramlarına, kimler bulsan gınaşırına. Yırmatörüm gitsin bizden uğramlarına, kimler bulsan gınaşırına. Rahmet dostlar, rahmet bana. Zülfet'ten dertli tepkisi şufu jırlağandan soň bir bulgan hal dep söyledi. Şol iske düşögül sizge de söyleyeyim. Göz alara getiriniz dostlar. Awul kişi kapka tübünde iş ahiret, iş qатын qız söyleşip tura. Birinci seyte kızlar, bilesizmi? Benim bir zor şatlığım var. Benim mujik tortuğun taşladı. Elek ağzından temsiz işler gideydi. Hazır rahatlanıp uşa zeytedi. Seydip kıymanıydı. İki seytedi. Seninki nerse ol. Benim mujik tortuğunda işiğinde taşladı. Elek ile akşa yok idi. Ta o şeyde hazır bir geybet duramız Allah'a şükür deyip etkenli.
Üçüncüsü tınlap turganda kızlar. Mene sizdeki yerunda emine mujik tortuğunu da işiğini de başka hatın kızlar yanında yürüyün taşladı digeç. Birinci ikisi Beteş Uldemini itibet eder. Merhabalar şun merhabalar. İndi tileklerini tilimiz şulay bit. Kimler yanıdır belki kilip de işitmegenmidir. Kimlerdir belki biriga çıkarga korkadır. Anlaylar yok mu? Çıkarga korkmuyorsunuz mu? İndi hürmetli turmuş tecrübesi tutlagan kudaklarımız, opalarımız. Sizden üstelge söz bilgi geri. Hadi şundan. Ruslan, sizin nikah gününüzde kutlayayım. Sizge senin sağlık dileyim. Sizi konakka yaşıp kalan, apas bizlik Kozan'dan yakın. Paranaga yarak, Kozan'dan yakın. İşitiniz. Пожалуйста, сайта выезда китеп калды, сәләмәт калды. Миннән бераз кичкә пешемеш. Койды. Менә шунда. Айда, ашып тагабыз. Китеп калабыз кулакка. Дальше. Leysen Ruslan, yaşlık tüylarına şunday makul sizin bir tilekte hazır ikiniz. Şondaşlı küm tuy meclisiz bilen təbriklərə ruxsat etiniz. Qızıl şeşək şın muhabbet bulsa, zəngər şeşək şın siyuşu, olsu şeşək kırsız kömür bulsa, sarı şeşək şiir gülüşü. Yok min tiləmim sizin muhabbetini, sarı şeşək olup gitüün, min tiləmin sizin yüreklerini, yaşayım deyip gitüün. Turmuşuğuzunu kutlar, min sibəm gül şeşəktəy gürləp şeşək olsun, matur bulsa sizin kileşək. Min telimin sizge tağın şunday günler, sanduğaçlar tayrap koşalsınlar, sanduğaçlar sizin saf köngülünü, matur güldey nurga salsınlar. Siz bugünkü gündən boşlap qadirine bəxtli parlar, şeşək otutturmuş gülügüz, şeşəklər otutturmuş gülügüz, bəxit şotlıq bilən ütünsünün turmuş yoluguz. Munda kilgen qonaqlardan, Құдашылардан қойнар құтлау қабыл етегіз. Сізге шын көңілден бәхіт тілеп, шушы тосына рахим етіп, тегіз ұзын ғұмыр етегіз. Бәхітті болғыз ешқарлар. Qadırlı sınırlı Zeysen, hürmetli kiyavimiz Ruslan. Sizden bugün büyük zor turmuşlar için bilgine bekler bulatırlar. En zor beyleme, toy beylemeniz. Bunun bile tebrikliyiz. Manda sizge büyük yaxşı tilekler tilendi. Ak bəxtlər, uzun ömürlər, qırışqaynıq sələmətliklər. Mənə bunların bütün içində qəbul bulu, hazır sizin ikigizdən duracaq, gələcək turmuşunuzda. Ak bəxtlərini qoraltmışa, tazalıqlarga ziyan getirmişa, uzun ömürlərini qısqartmışa, birgə maturluqna yaşarga yazsın. Jigit bilan qiz vaqtda muhabbat bir türlü bo'lar. Semya turmushi boshlangach, o'sha ikkinchi stadiyaga o'tishar. Bu bir-birini ышану, bir-birine tayanu, hem bir-birine hürmet etu. Менә шушы үч сыйфатны югалтмыйча, bir-biringizga ышанычлы ир белән хатын булып, туачак балаларыгызга примерный ата белән ана булып, bir-birегезне санлап, аңлап, bir-birегезгә юл куеп, шулай һәр вакытта шат көләш йөзле булып, туганнарына обязательно hürmet etip iki yakını da teyizler, bəxtli yaşarga yazsın. Birigizning bəxtigiz, ikinchigizning bəxtsizligine eylenmesin. Bir-biringizni har vaqt anlag'iz. Yo'l qo'yig'iz, sonnag'iz. Mana shu sifatlarimizni bo'lsa, turmushingiz aybat, bəxtli bo'ling'iz. Kelajakda sizga zor uңышлар, bütün izgi tilekler bizden şu şey. Kızım koyak mı?
Saldım da kızım. Rahat yaşayınız, boy yaşayınız. Baxtlı bulunuz. Rahmetli bulunuz. En birinci etiyenleriniz rahmetli bulunuz. O ikinci ebilerimizge rahmetli bulup balımızdan. Tuğanlarga rahmetli bulup, kurşlarga rahmetli bulup, barşamızga rahmetli bulup. Biz hem şoy özümüz degen Allah Teala'nın rahmetine erişirge tırışıp yaşayın. Şu vakitte sizler biz özümüzün baxtlı ekenimizni Allah Teala'nın rahmetine erişip etsek, onun bereketini de, kudretini de toyup yaşarız. Baxtlı bulunuz. Şu buna rahmet getirişiniz erişiriz. Ruslan Leysen, sizni to'y majlisingiz bilan tabrik etamiz. Sizga sog'lik, salomatlik, uzun umr, tegiz muhabbatli, baxtli qolamiz. Ruslan Leysen, sizlar eng shodlikli kuningiz bilan, to'y kuningiz bilan qutlaymiz. Sizga salomatlik, tegizlik, tinchlik, muhabbat, uzun umr, atiya-negizni tegiz ko'rib, tozalikda, tegizlikda umring tegiz. Yarimni huzurda qilam, tegiz bo'lasiz. Birga tegiz bo'lasiz. Bir-biringizni anglab, bir-biringizni anglab. Ayam yana bir şunu. Rahmet olsun, rahmet olsun. Şimdi yanlışmasam bu üstünde bir yine konaklara kaldırmadık mı? Tabii de bir de Rıza Bayan'a Urkan bulsa da giyem. Egi vakitte ben teki yakın ayganda bayanı tutmagan, emisini tutmagan bayanı tutkan yine bir de Rıza Bayan'a sizden de eğitir sözler, hisler, güçlü reaktiviteyiz. Bilme. Üstümdeki külmegimni tuzar demegen idim. Leysen bile duran vakit tuzar demegen idim. Şiirler çıkardı. Günler bir ortlı öttiler de gittiler. Mine bugün indi Leysen köyüne de gitti. Okşamlığın üzerine bir çürgenim indi. Rahmet zor konuyla bulgan için. Hayır, sorumuz tecrübesin de yaşlar bilen uzaklaşırsız. Allah'a. Bu biletkende yerde bitersiz düşen kolağız. Şimdi dostlar, bravo. Жигиттер уйнарга чыктыймы бир нерседе. Так, Игорь, Паш, знаете, года 3-4 тому назад мне в Вятских Полянах на Варвиче пришлось вести свадьбу. Свадьбу вел на татарском языке. И под конец свадьбы ко мне подошел один молодой человек и говорит, оказывается, он был русским или по-татарски совсем не понимал. И говорит, я, говорит, ничего не понял, но, говорит, было очень интересно. Вот. Я хочу вас обоих позвать на один конкурс, на игру. Уходите, идите. Так, сейчас мы с вами поговорим об одном органе человека. Почему я вас позвал? Я точно знаю, что у вас этот орган есть. Но мы еще как будто не знаем, о чем идет речь. Я вам задам вопросы. Вы мне отвечаете на вопросы и тем самым будем угадывать, что за этот орган. Игорь, твой этот орган где расположен? Сверху, снизу, справа, слева, спереди, сзади, посерединке, где? Я Паша. Ну, мне тоже, как говорится, без разницы, но Паш. Сверху. Сверху, а у тебя? Посередине. Посередине. У тебя этот орган какого размера? Большой, маленький, среднестатистический какой? Кто-то видел. Ты отвечал? Лейсен, что ли? Тебя?
У тебя какого размера? Думаю, среднего. Думаешь, среднего. Угу. А у тебя этот орган какого цвета? Серого. Серого. А у тебя? Красный. У тебя красный. Ты этот орган дал кому-нибудь потрогать? В руках твой этот орган кто-нибудь держал? Нет. Нет? А ты? Нет. Тоже нет имя. А ты когда узнал, что этот орган у тебя есть? С самого детства. С самого детства. А ты когда? Примерно лет с 3. С 3 лет узнал. Угу. Тебя этот орган часто беспокоит? Нет. Вообще что ли не беспокоит? Не часто. А, не часто, но бывает. А тебя как часто? Ни разу не беспокоит. Ни разу еще не беспокоил, да? Так. А тебя особенно в какое время суток беспокоит? По утрам. По утрам. Так, вот ты говоришь, вот не беспокоит, к врачу не сходил, не показывал, там все у тебя нормальный порядок там? Да, все хорошо. Сходил, да? Да. Хорошо. Так, когда тебя беспокоит, как ты успокаиваешь твой этот орган? Дальше спать. Дальше спать. И само по себе успокаивается, да, хорошо. Так, ответ не знаешь пока? Ответ? Да. О чем мы разговариваем? Нет? У него нет. У вас и у тебя тот же орган, и у тебя тот же орган. Но у одного серый, другого красного цвета просто. А я не узнал еще, о чем мы разговариваем? Нет? Пока нет. Ты не догадался еще? Нет. Нет, ладно. Тогда вопросы попроще задам, ладно? У тебя этот орган мохнатый была, жылында ничек была? Мохнатый или не мохнатый? Нет. Не мохнатый. А у тебя? Нет. Тоже нет. А твой этот орган костлявый была, сүйекли? Костлявый или не костлявый? Нет. Не костлявый. А у тебя? Нет. Тоже нет. Ты этот твой орган в какую-нибудь щель или дырку воткнул когда-нибудь? Нет. Нет? А ты? Тоже нет, да? Все, ладно. Не знаешь еще? Не угадали? А ты на этот орган резину одевал когда-нибудь? Нет. Нет, а ты? Нет? Нет? Тогда самый последний вопрос, самый простой. В твой этот орган когда-нибудь заноза воткнулась в лама? Втыкалась в лама? Как будет? Ничек была, воткнулась? Нет. Нет? Тебя? Нет. Нет? Конечно, друзья мои, не знаю, о чем мы подумали. Мы отгадали, мы разговаривали вот об этом пальце Паши. Давайте. Аплодисменты ему. Он победитель. Молодец. Рахмат. Так. Ну, друзья мои, сейчас так. Маленький вам презент полагается. Так. Так. Паш, как победитель, чтоб твой тот орган всегда был в тепле, это тебе. Будешь массажировать твой этот орган дома. Рахмат. Hörmətli dostlar, indi bu üstəldə oturuşu Xaybər qonaqlarımızға yanlışmasam söz vermədik şulay bit. Rəhim etəgiz, söz sizə. Дорогие Лейсан и Руслан, от всего сердца поздравляем вас с этим праздником, с вашим. И хотим пожелать, я уж прогалки уже извините, любить, уважать и беречь друг друга. Пусть ваша семейная жизнь будет такой же яркой, насыщенной, счастливой, эмоциональной, и такой же, как сегодняшний день, день вашей свадьбы. Желаем семейного уюта, тепла вам и радости, заботы и, конечно, детишек. Поздравляем вас с созданием новой семьи. Никахларыгыз кутлы болсын. Счастье, уважайте друг друга. Рахмат Бекзат. Бекзат рахмат. Достар бітті ме? Бірігін. Тағын бар.
желаю вам взаимной любви, везения во всем и взаимопонимания. Рахмат, достар, рахмат. Сізді өккәлетіп қалдырмын, малай бұлай. Енді достар, сіз берген бөлектер мына шушы матур сандықта, ләкин біз әлі тапшырмыз. Hürmetlediler barımızda orada qimen bağlar gına Enerji Azerbaycan batarya bilen alar arını bilmiler. Ezgine tanıştandırıp dursanız yine yor saatke gelen düşseniz bulaydı. Şimdi bir şey görmesinler, cağla görmesinler degende. Şimdi dostlar bizden hemen tağın salası Eyver var. Eyver var. Ol aksiyon oynatkandan son olacak. Bana Leysen bilen Ruslan İndi bu halal beyram bulgaç, biriga şampanskiler ezirlep alıp gelmediler. Ana qaraganda da kıymetlilerek, yokşarak, kirekli bulek alıp geldiler. Hem benadan ne barısı 100 sumga bireşekmin. Ne barısı 100 sumga? Demek tertip bulayla 100 sumla biresiz. Min olamda işke halde sonağın şey başkalar. Dağın 100 sum akşa kütermese, min ul bulekne şu konakka tapşıracakmın. Anlaşıldı mı dostlar? Kimden var 100 suma? Dersen hazırga etmeyeyim. Hazırga etmeyeyim. Bulekşinden da var. Hem begesi yokşu, kirekli. 100 sumlu birigiz hazır. Tizgine sumkalarına aşıp aktarırız. Bütün kiselerini mi? Ezirler koyuyoruz. Bırak hazır olam. Hem sonayım işke hatta sonra ayşe başka kişi 100 sum akşa kütermese bulekli ona verem. 1 2 yarım. O ne? Bak. Sonuyuz. 1 yarım. 2 wow. Gittik. Ana şulay. Sonuyuz. 1 yarım. 2 yarım. 2 6. O ne? Rayın fabi bir işmi. 1 yarım, 2 yarım, 2 6, 2 7, 2 8, 2 9. Rahmet kılağı. Gittik 1 yarım, 2 yarım, 2 6, 2 7, 2 8. Dinde tenzile panın. Üstümün var. 1 yarım, 2 yarım, 2 6, 2 7, 2 8, 2 9 degenden sonra dağın üstteki koyunu. Feriday barmanlar. Ne bulsa. Sana basaplanmayayım değil de. 1 yarım, 2 yarım, 2 6, 2 7, 2 8. Rahmet Ferit abi. 1 yarım, 2 yarım, 2 6, 2 7, 2 8, 2 9. Ana. Aha, yarı kudağı var. Başka sıranı alıp gelgen türküktürü var. 1 yarım, 2 yarım, 2 6, 2 7, 2 8, 2 9. 2 de. Aha. 1 yarım, 2 yarım, 2 6, 2 7, 2 8, 2 9, 2 95, 2 96, 2 97. O neredeyse. Tak dostlar eğitemanların bankaman ızdaşı da yok. 500 bir 8 ızdaşı 300 güne. 1000 tengelik bir 8 ızdaşı 500 güne. Biriydi. Rahmet. 1 yarım, 2 yarım, 2 6, 2 7, 2 8, 2 9, 2 95, 2 96, 2 97. Kudagay, barman da paketten kara dişek. 2 98, 2 99, hem bunda. 1 yarım, 2 yarım, 2 6, 2 7, 2 8, 2 9, 2 9 degenden sonra Remis korku üstengesin bir de 2. 1 yarım, 2 yarım, 2 6, 2 7, 2 8, 2 9, 2 95, 2 96, 2 97, 2 98, 2 99 degenden. Aha. Gittik Aline'ye sonuyuz. 2 6, 2 7, 2 8, 2 9, 2 95, 2 96, 2 97, 2 98, 2 99 degenden sonra Remis minatiki yaşadı 200'lüğün biri. Ooo bunda. 2 95, 2 96, 2 97, 2 98, 2 99. Remiske o. Bak.
295, 296, 297, 298, 299 Ramiz. Gireyim mi? Gireyim mi senin yanına? 299 akşam ko'rsatsan kirem. Bir. Şakta. Şakkaş binden yol. Şakkaş binden yol. Bir yarım 2, 2 yarım 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 95, 2, 96. Aa. 295, 296, 297, 298, 299, 1, 2, Ramiz'den ülgürüne konaklar var yani. Rahmet. 206, 207, 208, 209, 295, 296, 297, 298, 299, 1, 2, Ramiz, Kulavi, Kula, Hoya. Şakar ege. Ara taksiga koysak şoldu işte indi. 295, ara benim. Ranif abi bir taneme yanlış etmeyeyim. Bana dostlar, birinci yüzlükleri bergende Ranif abinin emotsiyasını anlarga kıyınırak idi. Tege yılmaymaganda kebeginde normalde bana tege seryoz, bana ofisyal, bana yüz yosa otura. Sensinden yüzlükleri kibegen sayın. Ağzı cırıla var oyunu sementim. Hayır. Ağzı cırıla var ha. Tak. 295, 296, 297, 298, 299. Ana. Bir yarım, 2 yarım, 206, 207, 208, 209. 295, 296, 297, 298, 299. 1, 2. Tenzile bana sığalar. Hurta sıra koyganlar da değil mi? Sumka tenzile bana okşanı şırada şıvalar. 295, 296, 297, 298, 299, 1, 2, 295, 296, 297, 298, 299, 1, 2, 2 yarım. Kuruşa bilersin mi? Değilsen. Ana. Ooo. Так. Раз, два, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 2,95, 2,96, 2,97, 2,98, 2,99 и 1. Ranif abi. Resmen nişeslik illilikte ikişer bile bituldarlar tügel. Ranif abi bir yarım 2 yarım 2 6 2 7 2 8 2 9 2 95 2 96. Şah bu. Süt poyal pahalı. Şah. 2,95, 2,96, 2,97, 2,98, 2,99 и говорю 1, 2 и ушел. Так. Bir yarım 2 yarım 2 6 2 7 2 8 2 9 2 95 2 96 297'de dostlar bulakta kursatayım mı kurasınız kile mi? Kurasınız kile mi? Рабис курасин киляме. Игорь, хочешь узнать, что за приз мы покупаем сейчас? Ты покупаешь, то есть. Райфай biraz киляме? Или курсатayım mı? Leysen işleteyim. Kursatayım mı yok mu? Yok kursatmayayım. Все. Все, kursatmayayım. Так. Ranif abiga 2,95, 2,96, 2,97, 2,98, 2,99. Tiz. Bıstır.
2,95, 2,96, 2,97, 2,98, 2,99 и 1. 2. Давай еще. Ana. Rahmet. Bir yarım 2, 2 yarım 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 95, 2, 96, 2, 97, 2, 98, 2, 99. Игорь. 2,99 тот. 1. 2. 2,5. Раниф abi var mı tabi? Var mı tabi? Ece Ranif abi. Var mı? Ey. Ya. Bir yarım 2, 2 yarım 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 95, 2, 96, 2, 97, 2, 98, 2, 99. 1, 2, 3. Hörmətli dostlar, İng birinci көп ақша жиылған болса да, ол ақшаны Ruslan bilen Leysin'den sondığına salabız. Ha? Yemanda kelip bitkeş bitindi ol. Endi şuşa oyunda tırışıp oynagan. Her bir kişi sayın özünün halal yüz tönkösün kızgan mişi birgen. Radif abiga mina şuşan değil, smartphone. Oturuyoruz. Rahmet. Eğitim mi sizge oynağınız deyip? Eğitim oynağınız deyip. Eğitim tırışınız deyip. İşemeyet vakitlerimizin dostlar. Barığızға da sözler verdik beyt. Енді тілектер бете тұрған түгел, шулай да сұрайым әлі тағам бір қан. Ruslan bilen Leysen'ge bulgan tilekleriniz kalmadı mı? Tilekleriniz şort için bulekleriniz untulup kalmadı mı olay? Енді dostlar, şu şey tantanalı kişini yumaqlaq için sözde tabandan kuşalarına Ruslan bilen Leysen'ge bilgi. Qadrli qonaqlar, kelgan qonaqlar, chaqirgan qonaqlar, yigit jog'indan da, mening yoqdan dag'in, kelin yoqdan da sizga bek zo'r rahmat. Bizni zo'rlab kelganingiz uchun eng zo'r rahmatimni men o'zimning aytayin deyman. Ruslanning aytayini aytasim kelar. Shu bayramni uyushtirganingiz uchun, bizni zo'rlab menda qabul etganingiz uchun, o'zimning tuğanlarıma en yog'indan Afo qo'yarga rasm oberga rahmatimni aytasim kelar. Orni o'stirdilar. Aytib yog'indan kelgan qonaqlarga bek zo'r rahmat. Avarda zo'rlab keldim. Kichkina chaqda birga bo'ldi. Avarga bir qonaqlarga keldim. Avarga bek zo'r rahmat. Bek zo'r rahmat abime. Ikkinchi abim bari qaytib ketdi. Qolgan abime bek zo'r rahmat. Uning yonida 7 yil turdim, o'sdim. Gül birgeydik. Xudolarga bek zo'r rahmat kelganingiz uchun, zo'r yo'llardan kelganingiz uchun bek zo'r rahmat. Opas Xudoyga da bek zo'r rahmat kelganingiz uchun. Bek zo'r rahmat obularga. Ramiz obuga zo'r rahmat uyushtirganingiz uchun. Inson qonaqlarga, qo'shnilarga rahmat, zo'rlab kelganingiz uchun, do'stlarga, qizlarga ertangi soat 8dan kelib, bo'lishib, sizga bek zo'r rahmat qizlar. Gulfina, ish bilan qo'yib, все равно успела, пришла. Спасибо тебе. Ruslanning tuğanlarına ayrim rahmat aytasim kelar. Bizni zo'rlab, borib kelganingiz uchun, yaqin tuğanlar bo'lib, kelajakda dagin yürüşüp, ko'rshlar bo'lib, Alloh fursatlarga yazsin. Спасибо друзьям Руслана, то, что вы пришли. Спасибо вам, что вы помогли Руслану, как потом отдельно скажет. Рауль абыга zo'r rahmat qo'yib, videoga tushirganing uchun, qoldirib olganing uchun, olib borishlarga bek zo'r rahmat kelib, bizni zo'rlab, bunday zo'r bayram o'tkazganingiz uchun.
Өзімнің двоюродный обыям мында Руслан абыйға, аның хатыны Шишетке айрым рәхмәт. Тоже зурап килгән эштән соң Алина апайга рәхмәт. Килеп кайтып, алдан кайтып әзерләргә булышканы өчен. Барыгызга да зур рәхмәт сезгә. Киләчәктә шулай бергәләшеп, туганнар булып, бер-берегезгә йөреп кунакларга турыга язсын Алла берсен. Я хочу сказать спасибо всем, кто здесь есть. Большое, огромное спасибо. Лейсан уже все сказала, мне добавить нечего. Огромное спасибо родителям, огромное спасибо Лейсан, огромное спасибо Рузелепа, спасибо папе, спасибо Рустаму абай. Спасибо друзьям, хоть и не вовремя, хоть и проспали, но все равно пришли. Спасибо Лейсан, выручает каждый раз. И спасибо, что ты приехала к нам именно на наш праздник. И еще мы хотим отдельно сказать нашим мамам спасибо, что они организовали этот праздник. И огромное спасибо мы скажем своим подарком. Olkuşlar ve dostlar, şöyle bir edilerin hürmet etken kişi. Yüzlerin de hürmet edebilir. Hürmet dostlar, kilesin. Bulayına sorayım hala, bugün beyirem şadı mı sizge? Şadı mı? Sizge şadı mı? Dağın bulası kileme beyiremde. Orşutu emre kilesi beyrem kimniki bulurken, kimnin nikahı, kimnin toyu ikenen bilü için. Kiyev'e çıkmagan, Kiyev kütüp yürgen kızlarına biz kadar sizin bilen berketli iterge tırışacakız. Kızlar, kiligizeydi. Irina, haydi. Bu kim? Kızlar, Tatar halkında il bitmese, yeri bitmez degen söz var, Zülfat kız. İl bitmese, il bitmez degen söz var. Döngörezin, karışım benleriniz tabi şeyde kurmağız. Toptik kurmağız. Leysen sin ezermen. Gittik. Dostlar, ele birge sanıyoruz. 1, 2, 3. Bulaytıp tursam olmayı para. Alina'dan revşe. Şaksam şaktım, şakmasam şakmadım. Haydi yamaçtan. 1 yarım. 2 yarım. 3. Mısımda birisi selkendi. Dige etkenimizlerle bu kızga sığan mujik gerek tügülmedi. Bu uylağandır idi bunda yerine. Uylağandır, parağandır ime. Kanta gitti stratejiklerle aktargandır belki. Gittik. Uçtu. Kızlar uçtu. Uçtu kızlar uçtu. Uçtu buket uçtu. Leyla. Vay Leyla. Leyla. Korayla Leyla. Buketle nişe mertebe tutasın. Birinci. Adimisin bulay tege. İş buketten ona tarama bir kişi var mı diyor tege meyik şef kile turganmışım da digende. Nefsege soğalı ol. Kiyewe şakarga. Baka yuğal sen alaysa bana tutma, bana ışkındırman diyeme. Sen gel ışkındırma bana gel tutup yürümün aşılay. Ece motor itip Remis fotoğraf çıra motor itip çıkıyorsa mı? Motor itip çıkıyoruz. Haydi dostlar, iyilenmegen yigitler var mı? Неженатый есть. Есть. Кому жениться хочется? Айда, Паш, Игорь. Первый раз. Я вам мероприятие даю. Так, куда ты пошел? Сразу что ли? Стой здесь. Сейчас птичка прилетит, мимо. Птичку поймаешь, совсем женатый будешь. Так, идем. 1, 2, 3. Украл. Молодец. И уходи. Так. Все примету знаешь? И на голову одевай. Если голова влезет, все.
женешься. Айбет, айда матур итеп. Менә шулай. Хөрмәтле дуслар, инде операторлар монда вакытта Лейсән ачыламышы шигәле әйдә бездә дүртәү карточка шигәле. Теге малайда баран туртты бит. Лейсән, дуслар бүгән гәре туйның төп ризык булган туйның артында шигәле. Алкышлар белән кызлар рәхим итегез. Алкышлар белән. Burası dostlar, tatlı итеп ясалган, татлы торт. Инде достар, һәрбер туйларда көнегелгән гадәт буенча, инде сез бу тортны кисеп әниләрне сыйлыйсызмы? Инде кызларыбыз пычаклар, җайланмалар алып чыксагыз, пычаклар, тәлинкәләр белән инде хөрмәтле достар, табыннары бул булсын. Байлыкта, муллыкта яшәсеннәр дип, рәхәтлектә яшәсеннәр дип тагын бер шын күңелдән теләрбез Руслан белән Лейсәнгә. Инде достар, Лейсән, Руслан бу якка чыгыгыз, әмма бар бүтән кеше дә күрсен. Сезнең ничек итеп кискәнегезне. Бу якка чык, мондарак. Икегез бер җан булып, икегез бер тән булып, икегез бер уйда булып, әйдәгез әле. Erbet yolların mağdılar, at yuvardık barayım. Erbet kızların mağdılar, bersileşip barayım. Erbet kızların mağdılar, bersileşip barayım. Samavur koydum baylarga, erbetini baylarga. Samavur koydum baylarga, erbetini baylarga. Qarama kızlar baylarga, qara zifa boylarga. Qarama kızlar baylarga, qara zifa boylarga. Qo'shilib turgan birga jirlaygan imkonlarimiz. Bilasizmi sizlar? Bilasizmi? Bilamiz. Ertan turib o'tishga chiqsam, qor solgan yuragimga. Ertan turib o'tishga chiqsam, qor solgan yuragimga. Qor solmagan yuragimga, qon solgan yuragimga. Qor solmagan yuragimga, qon solgan yuragimga. Suv buyularından arar. Suv buyularından arar. Suğa varsam yılap qaytam, baqqan sularga qarab. Suğa varsam yılap qaytam, baqqan sularga qarab. Maqdilar, at yuvardık barayım. Erbet yolların maqdilar, at yuvardık barayım. Erbet kızların maqdilar, bersileşip barayım. Erbet kızların maqdilar, bersileşip barayım. Erbet kızların maqdilar, bersileşip Dilekleriniz bulsa, yeniden bana isingizge düşse, jırdısı kilgen jırağız, süydüsü kilgen şiğarağız, biyisi kilgen büyüğüz bulsa, rahim etiniz. Yeşitin sınıp durmağız, Ruslan bilen Leysen'den beyremi, baritik bugün güne hem baritik mındağına. Şakın sayını telegram, şakın
Шаққын сайын бағана біздің яшаған шырларға келді рахат заманы. Әйді, әйді, қоя, қоя, әйді бары ұрманғы, ұрман бұйылары баға, ұрман суы шабаға. Алғы біздіға бір шибер бар, әйді салып шыбаға. Біздің басу тақыр басу, түлкі тұтық болмаса, байырылмайық дос болайық, алтағы өмір бар болса. Әйді, әйді, қоя, қоя, әйді бары ұрманғы, ұрман бұйылары обаға, ұрман суы шабаға. Алымызда бір шибер бар, әйді салып шыбаға. Бейік тауларының башында, қар ұрман ортасында, қызарып пеше жер-жирек, емді жай ортасында. Әйді, әйді, қоя, қоя, әйді бары ұрманғы, ұрман бұйылары обаға, ұрман суы шабаға. Алымызға бір шибер бар, әйді салып шыбаға. Шақырым сайын телеграм, шақырым сайын бағана, біздің яшаған шырларға келді рахат заманы. Әйді, әйді, қоя, қоя, әйді бары ұрманғы, ұрман бұйылары обаға, ұрман суы шабаға. Алымызда бір шибер бар, әйді салып шыбаға. Рахмат достар. Келесі ұшырашуларға қадар Ильяс Қалиев, Зульфат Саматов.